for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan na wasiewie na wopen chensen papa ede abosom anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem ede amasa nkrofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so eninti no adansifo age wo mo atum ne true things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu de biara eda Ebusian for me mama kwaba edeba Xposed so Xposed you see no Ghana and beyond and last week na what you to trade mo say mom say and sensem bi asisi na what you we ankasa ye wo mu no ensem asisi ewo Ghana man say mom nim say ye ho na endra ababa we bi a say ye dey to social media that you say she is a missing person among kofo di wa bobo e pese ye hu where about na we na abetire mu na kire say hini bi ene pastor bi a nkofo kire say oye Nigeria ni po wa betena Ghana ene sa ababa we a we ne sister ayeden etwemp na one na wan ko omo hihye wed ehun sensem ni na ba ama ya ban ho abema ehun news abecheche hu nsem kakra nanso won sensem de esi sana na ye woni mudifo a asem na eba no they have much details to give us omunim se no mbeka se ne nsem na den akosi asem de eba sana na enda otra sa su na ehu se ye mami munaguchi abofre bi a ofan se ne god daughter na akola nso be firi munaguchi se ne god mother sensem ba ya kole echese munaguchi ene de na wura lesbianism na enne no ye question ye nsem ye baba bobo ho afa ho ne se sa god mother and god daughter issue anye bia say ase asesa because obi hu abofra bi na wo fro obi say god mother ye ne ma me ne papa ene di na hye sa di panensa na on taking a lifestyle and na polybia to school or try looking up to somebody because as a god mother no you have a role to play. Do unye biological child of that biological parent of that child but wona wo hwe sa abofra na yeden eso ena ebiom so mame Agradaa ya mame evangelist mama pa se mo amunim se nanse ya nsensem eba Ghana atwe se kwati asori ena they say otumu se oso ono no they say the whole issue social media we free to kaka because they say bibia koye bible de bia no or study osua here na yakase oh while she is studying you know mama Agradaa ye nua be mama Manasseh amunim se so tena bebia nye bebia se na 2 TV a obo aye papa Kennedy Japan exposing men of God said you omo kan aye no kuro ni anya no kuro se bi asofo bi mu de omo jengwase poto ewo oman Ghana mu na wenu ena na mesumo ye pese ye cheche ho se mama Agradaa ba abonti no che se Manasseh ko gina baby ka se wo no mama Agradaa no wode ne baba ena wasie no waku akola na sie no e de hye na asore no ase ena mama Agradaa che se Manasseh baby owo bia ena wa pedu o ma we mu a she is going to hunt for this man in anywhere obeshia no. She will make sure she gets this man arrested at all costs because that man is working as a freedom man but he's not a free man because bad man no egunani masi it is said etie bia no obehwehwe sa be man enne san same way enne ya ba bedi ho abobo itina me catch you say subscribe na share channel no obi sunye den enhwe bi se sia na yetie ni yehwe no ai nyamre na share video yi share na obi su enye den enhwe bi Ejumeku a esomase ema ye di show yi ebe omo enye wo bia se ni truth se enkofro bia ema ni bo ne chin so ye den o chin so ye den ema o pese wo ye roofing repairs e den na o pese wo ye edifa e dan roofing ho men kanfo obia ema o se den ni truth omo number electrical e wase o from na oni omu ndi kasubom ene me ni wo brempom bi mini wo difo bi a deni na mini hia wa ha
fire to fire. Maybe a nyese bia waba na I am so obeka asem saa keke no woko there be. I'll put him into the hot seat because yes, aha no the person who ahwefo no satisfied with whatever is going through their mind. Nsem bi wo wa e bia osofo beka ana onipa ya friend aba an beka na bia opese wo so share ideas ntitina say nya mre ne hwe comment na so share wo ideas ai no obi a che na adwe because nsem de esi a nyansa wo eni ba ku fotinu o ti ye betena na ye kasa na enu che se ye onyansa se omu a omu ti fi omu ye den omu hwa ade no eye privilege and opportunity ena ma ye tena na ye ba ba bobo nsem we hu but osofo so ane de obe kasa ema obia aye okay and obia ye happy with whatever he's going to tell us ai ebusiafo nyamre na tena se na hu se Xposed de yes on Xposed strength we are going to bring you more. Ebusiafo mo ma yentwa ye ho enkomba ye ba ebesa to aso. Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensin papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo womo atum ni true things ana womo adwuma edan ebusiafo ansa na won se ye bekokọ ye nsem no e wo se ye kwakọhwe ye nua ba ya ye kum no e wo mankesim utumi hwe afie ade yi tim edan a ye timetu nkofo ekum gei ohini efie omutim sa completed building say ye building a yesio say ye ni dan o hwe bebie yetumi tu gei he enipa timosu samina na etu ato dada o ana ya fe ni etu ahye o because emle yetumi nya yetue sa to pokitui edi gei hye samina we mu de ena ne yesi nipa trimu muosu papa ena wiase so aye we muosu ebusuafo tina se ni enkohwe video ni nyede emra Okoko ye interview nkini ma mi jana kwan ma mi jana kwan se onko ti oko no ofa Kumase ni nua no mu Kumase ho ni nua na chese onu akasa nti Kumase o ti yeji ye wo yeji se ye ne ebu no mantem ho ye ne fo boda no ho no mo no yeji bebi apantu ni da no mo ti na ma mi jana kwan so wonye den onko nti ye ja fala no kwan ma na ko jo ko fa ni nua fe ni mo Kumase ama o mo so ye den e jana kwan so mu jana kwan a o ko nti o ko ye interview na ye den awi akwala no ko ye ntene nka nti le ma mi so ye obi a e ya o to nam nti duru me da ma me no ko akurase e ko to nam aja mi so ofa me so bi wo fie nti mi wo fie na mi nya call no ma me aye den afra me se a benye aso ko ye maintain nka o ma fra so afra na ne line me fra na ye den enko me fra so bi a line ye den enko na me se assignment wo kan ya na me pa moto na me ye den me ba fie na me so me be fra ne line me so me fra enye den enko tina fe akoye se anibire ya ye den aba ti di mo na ja ade be tinye nchari tinye na je ye den nam ni ye kan ti ye ho no ma na ye sanya call se ye si akwala no akoye interview na wie eba na otika mu ba na otu ne phone na twene otu ne bag a twene na asem we dey firi asam amumudi kanti ya amumudi kanya ye no no information yi di kanya ye no no ni na asem we dey firi akwala ni kono on yale akwala ni kono on yale
on yale na se asemo yeden abade a asemo die nwanwa oh enti so lucky ade tin ye wo hono ana ye bra pani ba ko ede to Facebook and ye wo ho na we afro wo ho na we afre me say I still are maintaining count nti ye wo na blante ba ko say onu so free ejira da blante ni free ejira na o say ohun ade no Facebook na blante na fere maame e kete za kwala na muso waila no akwala na mi gina mi wo school mu ho ti mi ni akwala ni gina ho na o say this is Kunu afre no say oba be fa no nti woni ablante ni nya ni gina ka akwan na ablante no age ne bag na mu gina ho na ablante no baaye no nti mu wo ho ma within a short time na taxi o taxi ko bi aye den aba nipa mi nipa na aye den etim nti no o mu ye ya na France aha me sister Kunu na aye den aba no o so be fa ma aye den akofie so say ablante no so oni se bibi sa be den e be koso no ne die o ja o mu no wo ye den o sign it e ko school nti e ba sa no no ogbo no na na ma me so ye den bo nti e ho na ye den ye gi boy ni number imi ye fe na boy ni so confirm ye den ma ye say aso anyere o na o sini sister Kunu ba ye den ba be fa no hey sister Kunu ba be fa no o say ai so and it is that ya my you say this is the Kunu na ye den afa no nti ho ye gi boy ni number na me send ni ma die abayo no die abayo ni na chi onu si yeso jani to water trade na me send number na ye den e ma no nti me send number na ye den e ma no no e na so jani na frɛ ablante no nti o frɛ no no o ka che ne se o mi wo yeji enti sam komo we nyina course no na munya hu ba bi ababawa no wankasa den na mu hu se ababawa no yakuno akwakosie no wodantuo yi a uncompleted building yi a enipa twa ho hie yi a ye tu na mu de afiri ho den na mu kokoto no wo ho sei boy na o confirm ma ya yi se papa ne be fa na fa kwa se ye hwehwe papa na ye den mu no o plan line so line no so ye den enko o plan line so line no nko ti se jani ni bo modni ibisa ya no hu se papa no wo yere sofo no o yere wo tepus wo ye se akura bi ate nana sofo no oye ni nua no boyfriend ampa ni boyfriend or this papa no kura ba yidi e no wo yere o papa no be ya kura be ka kire se ni fika 300 million a heading ayira wo ye fie yesu fie ye timu no obi kura mfa 1 city brother enti ye nyina nwanwa ama ye di agbobo ni ade oh nyina nwanwa enti mukwache papa no wo he ehin na mukwache no ye enkomo ni minim se ewa abusuafo video no de wankasa utie nsam na ai ebusuani ensem a ewa papa aha no we are here to make discussions and I become more into details I kire say nsem we ya den e kofa sansem we de aba entini akofo odimpo aba den abet na nchen ya enche me introduce na so wo say oni peyin wasem na ye den ye ka no na de na mpese mechi na no say mami Agradaa so wakasa na me pese onu so ye ko hwe ni video na wo kire se oba arrest ye nua Bema Manasseh na enu sa video na nsa ne ye bekoso no me pese ye introduce edifo prophet odimpo ba akopɛ onu di oba na oba gini dwa na otena ha no ma hey Pansio ne pesi unchen odate pansio bi si won say ice water a block gum ma block nko ko pese obulo samia meko wom antwe ya obopu egu phone ni antwe obopu egu bi awe oti awe de o hwehwe odifo me ma akwaba Mejusu. ade ba expose yeso Mejusu pa. ye danya me asese ye fro so a entempa so a ye fro na waba
eja ahwefo person mutie because nsem we na basa na ya na Ghana for no people obibeka say people sit in their rooms and they murmur about it. Me kai maybe answer na me shade yasi me ofia to me tina de me should be basa ya me kasasa because makuma ba. So we need people like you to come and tell something to Ghanaians about what brings about all these issues. And then man can see video here you could say any a self-acclaimed pastor becoming same way pastor who say these people they are not ordained. They acclaim their pastors. Say boni beba na nkoye youth bi a yeka okomoti omo aho kire wo man ni muti na agba ne sa but mpanyifo a ohini obi beka so obi kodi asem a we se ohini matino akodwe watina akodwem edi asem o we a wodi boni matina akodwem edi boni saa so na sofo yi edi ne nsa ato obi so aka say obom pae edi ama odi fo na yen no waba Xposed no ye pese ye bisa say anye bia then they are cover sounds nyoma we eba all the time bibi boni bisia rape ekoye rape anya sofo a elder anya elder ohini bi. What is bringing about all this? Medawano ase Xposed mahwefo no matifo nyina achirichiri bencheye se opesa otena se bobra ma hoto wa fa we nante so ati ase fa ade we memudua we nante na mamensha ase mfiri osofo no so enyo bi a ohun se obo clerical bi a na ye sofo so ati ase na enyo bi a ohun se okuta tworo no ene ye osofo se obi kita tworo no na abrabo ni suni ne ban emfata de wo tworo ni mu no a onye nyame sofo na ebusa ho se eye den ye Xposed nipa ana se ye ma sa nyoma bi edan di wo nyame mba bi eso dia ye ma ne dad wo nyame mba bi su ni se de be ya ye be hu se tan asofo eni Kristo asofo enti ye wo su eni ban eni ne ye eni abrabo ni anamontu ni kasa bi a wudi be hu se sa obenti ana se asumasi oye nyame sofo na oye pure sofo a efini diam ne nkika bi eni no ma men se nyina sofo ne botai so edi de be hu se osofo ana se odifo ana se osempakanfo because enano na osempaka ni bi nso a ye ko hu enipa ti konkra ni nipa ti dompe e wo ne bag mu na nka edi na evangelist enipa ti konkra na nipa ti dompe e ye den wo bag mu unsa we are in the perilous times ye wo mra emu ya den ye wo mra emu osum ene ye wo mra eni ye nyan and I unsa among the qualification of a real man of God erade si ema wani mrisika when nyina a omo ye nyina eyesika ohene ne de no sofo ne de nyina eyesika obi ba sise adanchi na odifo odi free sofo no so ha ene Ghana ye wa sofo bebri a they are not real men of God, they are not real ordained ye beti mahwi adwonwa gusuku ba anwa koko anwa so ati ase efunu nsu anwa e de agusu ama ya bo clerical ama wa wosu che ama to form entuba mi YouTube mi Facebook page what you say esiam sia me di video be to say ma osofo na odifo bi amfa ne nsa we amfa nto apampam emmom pae ma adenti sa enkofu yomo ede dia na so mututwi ha unchimi meye pataku mefra nwanche mu mani mu amba kan kire ye se uye Kristo sofo ana uye Kristo difo emira usunu ban wade ye nyina kire se wonye sa lipa so ti ase akwese wo se Bank of Ghana for t-shirt eno mo tie no mo a uniform de ko office na wo na mabontin se wo ye adwuma Bank of Ghana na ye sia oni atoto wano a wo ni anu yi ana se wo ni ade bi e be kire se wen oye adwuma Bank of Ghana ana sa bentin asumasiwe na de nyina kire se oye adwuma Bank of Ghana it we the air differentiate ya kire se o man Ghana ye timu no ye wo the real man of God Bible say nyame so bo bia no
onye rebellious umwe fini atantandi wenyina ewo misuni ne ban mu na nka mbese be hunu se osofo ni obi akwakoda san twanti when they kire se the previous things about anasa numa de ba ni nyina se asofo ni bi kunkum nipa when they kire se it is true when adi when they kire se asofo ni bi eye patekuo mu se nwanti mbani mu a wo mu ni bebre na ekọ sum o try so be rebuke sa asofo no a obema ne bodyguard sama be chi wakun ato atwene they know me say I'm a man of truth enti sa wo ye kwase ampani na wo nye badwene ba na be ma kwase ajugan na ba kokura sa nsori bi ati se yemu a ene una odu ti akwakwagi akirema so a signal Erade kire oman ne se enko wiase afọ na nyina Kristo sofo bia ni wode sika betu ni matwa so ti ase anaso bebo paasi mameku sankofu nyina ye refraf wo mo ya sofo nkwasiafo a Hosea chapter 9 verse 7 ebapem 9 ekaye se asofo nkwasiafo ne adifo nkwasiafo ti sa wo yo benti na Kristo ma se wo yo benti na ya asumasi na se sa ne ye we ni subamboni we beti mu a wo ti sa so de mo dwa no je kra nkwa Therefore, so no. Right now, no issue next year, no. It is not only about the pastor. Very to say. The man behind the motive, no. Actually said, where audio ne could see to say. Also for no day, or no nice or linky girl, no. At the man on him. Obi enim send you could see and I send you go buy ya. Or hene no ekun ge no etine share dan now ye di boni wo man nim de bia eye youth eye businessman bi nempo businessman fu ne ya yen ka se bi opese na adwuma no koso eti na wo yesa ba se ye wo man mu a ye di boni ekukukuku koso to the extent say it extends to our chiefs for how do you see this now a chief who leads a community because when we are sure say anya or unique a community chief be now so a chief of a community is being able to do all this and you been part of portray of society am I a friend say me da se Mr. Leken onse we David eno so scenario ya ebia na yehuni so ti ase enti se ohempo mu atimi ya attempt ekum nipa know the position that ohimpon otie so ti ase how would people know because ye be seen him no he did not portray that character and they would ekum nipa so how would people know because they say nipa edi oman a particular people because now where ye can issue we say be boni we akoso no obi e fa say susu no area na community not know because he is a chief. Yeah. So yeah, person my feel say what causes this and how should we know say only people say bit to my see. Me da say unse see you break into the chieftaincy title. Unse bebe na umba bedi ahimpon no a mogagufo. E na ohini bia nso no eye power e na wo control. So ti ase ohini bia nso ti akonya so. Ankonya nso bebere na adi moja church ase na wonse ohini bia nso ewo okonfo a ogavin anase okonfo a odikura anase mantemo okonfo a ogavin sakromo anase bosumu a odi sakromo enti se ohini no epe bibia ya sometimes no okonfo ni timi lio e ka church ohini se wo ye we a anse no be achieve that your power anase that your victory anase that obuta ya wo pem anse no be timi achieve enti ma yemfa no nsinchen yamra into the community as large as baby a ohene no odi hene onse ena no ya ma akọ atwe wo se ohene bia betima ware miensa enum ensia enkron ani edu enti owa meme dia I don't support this idea what you say who your ohene abu ho respect ho so what you say enu nchi na be fa as a chief as ohene brabe di yeso ena musuba papa no abrabo papa ne oni ye papa ena okasa papa bi ena obetima bua community no ena answer ne besi ohene kwa no e wo se ekuomu odikuro ebiewase ehwe
anase ekuomu oman konfo no ekọ nsumandem ekogu nsa ekobusa ya anu manase nananum ebusa se ebia asumasi ana obenchen ye de nisi akonwa we a ye nti witi ye nti waka bibia ene no ohene kwa ne ba besiwa sometimes somebody sika fa ase or the sika be wura ase the sub chiefs one more wo ahemfio a obetimi a kire se we ne pem because ye oman konfo ne de ba na se empanfo mu ahemfio anya ntuma mu ntimi isi it sometimes obi kwa chibi the sika we wura ase e de to chieftains ye nim Ghana ha what you say obi the sika to ahene ye pen ama ya wu enwo asem baji he wo Ghana ha so what you say entwe enye me nwanwa e na enye bosire ka de bia before senior enye bo wanwa you see as a question na me person me bisa say wow can I wasa answer issue say say ebi moto yeah you see say o started issue no o ka say say obi bedi ohene a ye terror investigation that's what they're trying to say yeah say ye said that question in a lifestyle here and you bisa nanu say oni power ye di basis no lifestyle ben and now obedi so ade no be sir if sa terror investigation akoso a bibisa itinana no omo ehun se sani pe yo na metumi po we ne da meme de minimum boss sa enumanu ni say sometimes no ebia enkunyade mo metima ka say e ya asumasi but ebia sika ene nyomanu ma bi ntini aso apia hini dia ma obenten it bribe na wo betu aniti no matter life how be live no you found ya there be ombegia mafufu ene ma ekuro ni bo so ati ase ene ma ekuro ni bisi basa ene ma ebetima magana kura bo memfa ne se MPP ni NDC ebia we na wo so odi ade na ebebo oman na ebia keta asese ni sika bi ewurawura ase ni aso apia dia ma obenten enjo bedi so oman ni besi apini oman be brebe ti nsuo ye be bo ye sirem so ati ase na nso na asumasi bi selfish reasons nti ana ma ekuro ni si apini anas ekuro ni bre etu ye badwemba na otisa kuro mu a wan ka sha wo hwe wo ne ye ni nyuma ne bi e ko so ati mi se we die minti na manfofo na ne mekwaye ene ye mepa baabi akwa akobo mo sese akoso from wo mo di ahenie top na ba ase empa asofudie mu kwa bi wo mu kimi ma bright ebia wani tua se obenti ni asumasi adwuma wei Awurade ase da appoint sa obenti we se onye but obi timi diska fa ase ene yesu abi position ede mo obi fufuro ene Pentecost super asofo adia ubetimi diska fam ye be ma asofudie position open elder position betimi diska fam ye be mo elder e ban so the presby methodist wo mo makani bebre enti ewo ho enti we e de kire ye se Awurade a obo so bo asase no ompe bone ompe fi enti so se wo ye omamma pa anase wo ye timamuni a wa twiri mu da ho na opo oman Ghana ye and the sub communities here and ye gina yi because Awurade ka kire someone say nkonko si David he no ofa predicament bebrem ansa na okwa akofo no so ti ase dia ahindie se nyam fama no enye dia komde no enti dia komde ni be si akonya no so a ene he Ghana but for this issue na ebusian for ya fan tra na ya kan say ye take issue no so slightly for say oh a normal thing but this is an issue back from a king. Memfana say Obibeka a chief. It might be a sub chief of a community. Man Kesimono or a sub chief for a certain community. But anyway, every nipa ye friend on him. Odi for abraboso a ye boy nan say ye bob brana. Mwe titi ye twem. Say bibi trio onipa so a. Onipa you look forward to go to being the life, the well-being of your life, how to grow the study of your life. So what we focus to me mwawa, utrim bay opinion bi, and now bi, not with you futu on how to live your life. Empo or minor community niya issue here. They go to these people, this king, these sub chiefs, then they receive some advice and other stuff. They look up to them as role models too. Sankofu ye ko muntin
na secondly enyame nipa nso ewo ho about the spiritual aspect of our life say obi boni bra bibi na yeme say na me nemu ana baba me boy obi tumu say wa ko school pa obenya edwuma he needs an anointed hand of the man of God and send obenya edwuma and that's how two people ye key personals in the life of people in the life of the community because kaneno ne emfa yonfo any asofo ebi agro eno kra na se wo hwe bible mu a yekofa lewifo ye de ediba it is say nkofo ye be ko mo nchen odifo ni bisa wo no omo mu ye se ya ahwefo ene mi nso ye bisa se yenya de Mr. Leke mo nyina kire se awiye mra ne nyaba ewiase awiye na ni wo onse opani a otena fiema aseduafo no anasa aseduafo no yebu na nkanfo a oka ho so atiase na Job chapter 32 verse from 9 to 10 o se enye pani bia na tiri mu afudwiri bia na ni nyansa bible kan me ya me na da o Job chapter enye obi a na tiri mu afudwiri bia na ni nyansa yo pani timifo ho yo pani a na tiri mu afudwiri wa jimi to the nonsense degree eya na asofo ni bi omo mpeso betie bible enu ni Job chapter 32 verse 9 o se enye wona wanyini pi ene oni nyansa na enye mpani na wo hu atemu mu enti na mese mu ntie me na me nso me nkyere de menim bible no Job chapter 32 verse 9 to 10 ene obi a ne tiri nwa fu white ene kyere se onyansa wo pani a wagimi to the nonsense point so the pani sa pani we na mo a obechima ka cho so kofa youngest be no mpem so ti ase obechima ka cho so sofo ene o de hwe asofo ne de o impom wana chinye siniso si aso de mo osofo ya oton adwon wo alado je neni momoni oya for girls ni for boys hwe Ghana asofo a Ghana ayomfoti ete na aso onu ankasa nim no osofo ton je neni osofo ya for girls and for boys na sorry dey ya baby a na oba ya aso o na otetere oya oni de masofo okoto frato oya be 5 gallons ni wa to boda water no dia mese ni wa to ala duala empepe fo pefu na ehumpa ni wa mese ni wa koto ntwan ketenkete ni wa de lebu atale for girls for boys entuma miracle bien uyi ba kwa 2 million enti osogbo yese no important na asode ya e bia no mani be ye zoti ase ene ye ya ye ka no kwa di no kura na mu a ye de mpa tatahwe na mu odu ono nim sa onye nyamanyama ene wa asofo nso mu di nyamanyama sa na esi omo frem me nya nyamanyama me mfa nyuma wu kwa osofo obi odi nyuma wu kwa ya konfo osofo ene adifo no mo ye tete no nyame direction bi agina na asem so Mr. Lekem oso anye bibi amfiri na asem so ati ase eti bibi biara Kristo ni be ma obi ya no it come from the Bible enti se osofo mu ati bi kwachi oba akomo omene e ma de be chi ni adi ayi oba de wu a Bible friend sinti dia to ati ase de sinti dia be na mo so ba no nya de onue enti se a man of God abo clerical and I say we are ordained by a priesthood and I say yes you anwo e de wu apampam na so ti bi obi komo obi na se kunu a na afi se emu da ode Mr. Lekem ati ase ko hu se asofo bi mo ha yen ordain ni omo yo aso mo so mo na ma no ma from Dabi ya ordain ni wo I am a prophet of God Mr. Lekem be past years ni nko osofo bi a program offer me permit so masa ma men hwe in the realms of the spirit ma men hwe die wade wo anase enyoma we stand for and say kwa mebo aso ebu a me kwa wade altar so busan pe wo se ma kwa we minim onya me dia hwe na chi hwe nyoma oye ebu a me to na mesere enti say you are not walking the realms of the spirit now mo asofo ne nkwase ade ene agimi se mo mo ye o man ga na atwetwe so ti ase ene you are in the end time bibi bia betimesi at any moment yeti ya Kristo betimaba so ti ase enti sa so sofo kwase ampani bi na ase na sa kwase adudwa na kwase bonsam de mu a whom are you to believe
enti so hini mua utimi no osofo jele ma bibi se koba we police for yesramo munko deep down they are more mischievous asase mystery bit is saying mystery bit say eyede no osofo kwa de funu nsuo e o mo che ni ko fra oil e ko fra nsuo water water e ko bubugu ntontom ni ko manyame ma ye in some see o man kasimi there is more to it. Me see there is more to this. Deep down. There is more to it. Oba come kwa no my bebre. But if for asem kofo kasa se ana ye kofo epese alleged asem bi odi ohene no epese bi odi oba ne ko gisikedo. But I have also sat down. Me ni obi opinion. Because one say they say na to obi ewu ana ye see obi a. Obi a reason na kire say opese gisika because ye di nipa gisika. Alright. But I am trying to, there is more you will speak. Yeah. You have more time. Yeah. I shall force the almost show. Yeah. They think they want to hear much from you. But they be an pimping will be war. Yeah, I say the panel person the pan discount. But then to me, man say, or software I can was in girl, next sister, boyfriend, or software. Yes, you look at this. Girl now, yes, me. Next sister. Ne boyfriend ni osofo no ne sister ni po aye dey awo ma so me bisa say is it not an intelligence issue to ask say girl osofo no na bia obi beka o pempe ana ohu kiss girl no e dey ama ohene no just look at and bia nka bia mo ko dem no amko di apere and if you girl na fam owunya ohun say no ade na tija it won't see na because and if you wa try so be repeat girl no and again na chese say opia bontia obegu ni mas for ohun sa ade na how do you say it? Because will it only be said person didn't do evu and now two or try so be repeat no or him share expose na girl be expose na and na wa fa na eku no and I say bia wa pen na wa pen no ohun say wa fa machine na wa ku no. In this three column, no, what can I say? Mr. Leke Medase, unse se osofo timi huku obi ma obi a. Are you a man of God? Bible na emfa na kire se osofo nko hiku obi emfa ma obi. As a man of God, as a respectable man of God in our society, emfa na kire se ko huku obi ma obi. Se nyame de ba dia fine. So ti ase. Ebi o de ba se bi a kira so be se obente, me yiri ni we dia fine. But so osofo ko huku obi ma obi a. What are you implying? Yeah, Mr. Leke. O de yemfa no so nto nchen. So ti ase. And then a man no mabaro mani brisi capital. Get away no ono enye sika sempe se o. Oh. Because man collect. Me ba. Hwe ne dressing pa no de tew. Ode da emra wo. Na the train na the bomba fuyi. Eh? Ahwene na sensan no a draw sensan no na atade kitikiti bi. Hwe emomo ma yenye se nyame agimi o. Kristo onim ne ma. So ti ase ena bonsam enim ne ma. Enti as obi a yawo wa ya titi wa frifie. Na eya maguro mo fun so monyansa che obi ama. Eno ba bi asisu ani butai anase ni ani se me pese me live the big life. Wa na ka kire o pinti bi ada omi o. Se wa nkoto so untimi na. Girl no de who share per report on no nkokope adwuma nti ono no this issue no there be meba the young girls are fond of doing these activities na dey na akotena osofo ka ma no ko hukuma ohene da bi okotena man kesi nhene no ka mo so ofan kale just imagine oman kale just imagine o dia meba o obi ya titi wa frifie obi a onim ba bia o unim ba bia se enye bibi anase enye butai bi ntia eye dan Mr. Kamachi ase eye den no osofo anas ohimpon ehia ebi am pese me ma lift o se mu a e man timi jaju bi ban appearance oh boga we bi se no ho minya no a mechi ma twe free no pa mechi me di na sort me WhatsApp bi WhatsApp na kwa da no WhatsApp nju ko kan wasam se wasama sort ase ene emabu na ni bris cardo ubekom kwa no wo serious guy a oni ne planning things ahead o na we bia ohinna kwa ko twin condemn so ti ase ena sa sile ku nsusu no omoda
they will demand for a lot of money. Obeti ma demand be 30 million within 1 hour of sleep. Now Ghana slave question in Abrabo Mobo. And now no be am farm kill Lagos student be. Say of breaking the virginity 5,000 Ghana and that's all. Or no, but that's how 1 man. Just imagine all this. And she back into the youth association. Abrabo by pan near bo. Oh man, get me say you a future ahead. Say any mabuni and depicted that as so Shubani Sabrabo fun and Abrabo cancan ya. Ube cook your granny mamma and papa. Omo you be a woman nibi. One would woman of fantasy, papa more about the room and Bensobia and Equia Afia, ya Abna, Obabe so many munyam. It's a Kubani Sia, a young partner or the Chilabusian. Upon any because of Becca yourself, way of Afia Yan to tell, because of your teaching of your this artist ban Ubo Priamas and Pacho for a couple baby fat. Many some man or back in Pochacho. What I say, we attempt to make Mamma Mom. Enti abofra enti Bible kan say abofra ya to ne sram oguni papa nan na nanu as ebi abofra ya to ne pa ahwi no o de nim guase bre na ofo what ya say na enti aso aba be ma kwala na fu na jimi sam enti eya sometimes no yemfa ma media nso to ntai sometimes I blame awofo ni bi o maba obi o hwem no obi o chebebu sam say prophet adenti na wo blame awofo no because awofo no a responsibility. The way that akola ne kon I was said yes sir ubehwe se akola ne enkowe wo what you say etie omo kan opotoka se charity begins at home enti se wo ya abofra na wo nanu wa ja atete wo kwan papa so a everyone for Kristo ekwan so a ebeye den so be man every Kristo akwan so kwa kodi bi oba be lian kwan so wo mo de da biada en sanka na nka obeba ni apprenti enim yen sanwo we tenten na or the boss wa kaka $5,000 na account obepie na okotoka okoye shop oba na ne mpoku yi obi fe obi tafo obi din se wogum encho no wa sebi wa sen ho deda so ti ase encho na mo no oye bibia obufron amansan asanka choba sa obi a tibiti bi sam no ogbo so ti ase bomba na tiri obi a hwiti enti wa oye badwemba ya titi ofifie no ena ne mema no so bia jimi dodo mema bebre na jimi dodo so ti ase se obeso no obi bobra na brabo ni siwi a hwe na busua ne maami fie ni papa fie enti tie be ne de man ana mo be ne de man e de ne da fie o so ti ase enti se osofo ni ohini ti ni kogura bibi se mu a then Ghana we have a question mark on our head. Before we have a question mark on our head. Now, answer na you want sembe bra ye be de ye be so na ye be kana me pe say as a quick issue to say what is the way forward now when we see men they say should we put much of our trust we are near to asofo should we trust them should we oh yes because issue na ba they are too much recently ani na na issue bi a ye ka elder bi akoni abofo bi ada o chese o peso oyi hunhun bi free akola han so it me be say as a final word on this no what is the way forward because we are looking to the way forward say should we trust the people we work with who we call even our politicians our kings our chiefs and also our men of God are there people are you one society yes said them for your really na ya den and show because omoye boni obi no bia hey man for we susu ni crowd it should we trust it should we be cautious working with this kind of people as a youth in the country me dear Mr. Elikem the minim ni say shiro nipa what you say etire owo enye bo ofre nya pa mu ahwe so what you say susuji nipa di so person uju obi dia eya trust radio obo no shiro bo na sase eduru baabi Job nwoma o say erade entrust of one kasa na sofo mbu ewura fi quotation na Job nwoma baabi o say na nyankopon one kasa na sofo ne pampu onji omu ni etukin kan Jeremiah chapter 23 verse 11 o say na asofo ne adifo ni nsuo nyame
na be fie mpo ne bemu no mo bone what you say ene wo kwa asode a open your eyes Mr. Lekem be when na fi wani you can be in a church whereby the spirit of the Lord is not there and an answer that be 30 we know you need the maximum discernment spirit as bet me 30 say mo ye ban emfiri nyame wo ye nyame dia and enye dia nyame nipa no gina obeta ni shu and ni ban ni ye bi dia kire also my house shall be called the house of prayer and the house of mockery ne say ye betu yase no mo ho ba logo ye de wan kona obete du nyina wa sore de mo atupagen so atiase enuma bebre e wo hwa ye onyame fi but enen because of ye de asoponi bi di anyame ahomboni adia blind for bi nyame ma bebre esisi so ma so nti do be ka se ni bia it doesn't gel misali kama atiase enti wo de no kure nam no ye be ka so kura mpo onye because ewiase nyame fura nani wasi na so enti ye wo ka che na nkwa de ohunu no ehunu because ya bona ni fura so atiase ene nyame mampem kwasiade ye pa gibi sema sese sema nsem bata ye nyame mra me o osofo no waye sei mu me joke sa woye nyame nsu ni kwasia mpani bia nantima ne yi oni agimifo nantima ne yi nyankopon no bu no oye principal god enti sa woni ni dele no anye very careful a obesia so ase nyina so atiase enti se osofo anase odifo anase omamu ngene bibi se ti bi koba wankasa kwasia na agi dwan so atiase ene he bibi biara ehinta bia asube bie ena wo se eya de bia metaka Ghana bebo adwaman sa for 10 years na adwamammo no eba be da abonten meka bio Ghana ye bebo adwaman sa for 10 years ebeto de gomba da wa abonten bekuto bi obi da onfere pete we ni be ma no dia so ba no mo da unti bi nka fem unti bi nka de Is it a prophecy? Enya prophecy lady be a friend lady mo Ghana oye dimo the time ni era o risa for 10 years so ti ase enti obe wuri sa kopim 2032 and some obe live ni 10 year e dia ma dimo fufuro It's a nipa na ye kunkun no so spirit ben e release her because we prominent people are killing all these people so spirit ben and e release her in my bonus maybe the meaning say the spirits of friend Baphomet and would demand the blood and a bapio would demand a lot of blood and I only saw entities this year I just saw the mark of Christ over forehead and son of the family so I say it once one more torsion Bible said or the boyeni up to or tin ni susa na nyankopon te so no sene onim se ne da rema enti adwene bebre ne woni patiri but onyankopon gina ene begina me fa nsale kam yatie ni mabo meti mu posi me ba be kun unsu ye nyame ba o ye nyame ni kosua Kristo be pere obechi ma ya ne me man kase makwa kuku ni huni so ati ase e dia kire se nyankopon e ba mmofo enti se wutu obi susa obi tu ebiboni e dia e bi kama no enti eye ade bi a ye ni nyankopon ne kese eni ehu ni protest eni ehu ni ye ni shini ne ba ni nyame ye so ati ase enti se when you are working with this diligent God anese nyame obu ne ho odi ne sabo ne boka kire ya o se oye alpha ni omega na nim ni na chobi ani ho na oye protector so ti ase enti so odi nyame we na mo a odi apimeto benkum apimeto nifa na wodi e wani po na be na be hu abonye fo akatua so ti ase enti when you are working with this God e be ye din se wo tamfo benya wode wo chi be kafo so for at the end of that na the person who said as we the youth who should we run to? Because we are running to people that God wants us to run to when we are in trouble. We go to men of God for advices. We go to chiefs for advices. They are the same people who are killing the youth in any other way for rituals and not for their beneficial use. It's why more and a young woman can say. Mr. Alec, me da anwas uso kasa bi Bible. So pese okọ obi nchen a. Eya akonyankopon adifo nchen. Nyankopon adifo.
na be se no bi hu se we nyanko now by their fruit enye mo na mo kan ye by their fruit we shall know them ne ya ni sunu ne ban ode te ho no ejimi ka say obi ti wona se nyi nyame ako a ohwemade ye discerning the realms of the spirit ehwe nwuma bi a timi say yes this is a true man of God what you say ye mosu enkan yon but wa wo hwe ye se enye papa you can tell it from your ba yeso ene no baby a no obi ye correct ena eda ho Ezekiel chapter 14 verse 1 ever Ejifia asem osi abosonsomfo buso nyankopon asepa okay nkan ba osi eye amonko magifu akronkron nchen nyamonko sisi me counsel na mi rade mebua mu bi me kasa fo magifu mu atemene na mahunu me dia me wo eye mamo ene busa se nyame adifu akronkron mu free Kristo anga be ko ne ni part 2 3 ne se wo wo modi a wo modi abosom ne nyamanyama eye nyoma tonton nyoma so ti ase Abraham nyoma so ba ko ne nipa yu because enipa pem kwase ade ye so ti ase opa ba bi Adom na botwi ni akoton ayi anyo kurukuri ni mansa e dia man fabra be hye wa fabra be dware be bo won kwantanai fa be pimu fie wo kese ho so ti ase enji se wo yisa nyoma ene de bia no ene no adifo ni bi o mo ya abosonsomfo ni akonfo asakyere wa ba ya adifo so ti ase wa ye pampi no te ho wa bo clerical ye chese wa dripe no te ho be wi achi no nya kwala te achi ye seda hallelujah eji so hunu sa ne ye we ya e kire so ba bia won Kristo nte ho so ti ase eji akosoa be mben so ma ene se wo be se uhunu Kristo apan ya wo be bre because ba bia Kristo so no kwanya ka chese Kristo ti wa you may not believe it once na de nyanchem onu obo so ba sase ye ba woni tunwamuom it takes the three wise men and shuma say ye omu follow ye ba bia yeso ko they will never believe say we ase agem kwani ye wonu tunwamuom ba bia o kankan o di aponti dun so he ne se ne tie aponti toilet se ne tie no man ni asira oni akwa papa na tu ye kasa kwa you know maybe you may not go enter that place Michelle Kamachi say so it I was say one kasa wo di se ne just say baby amikui is it true say nyameto and wa kan kire say my house shall be called the house of prayer osofo ne se memo nsam mom pai dodo ne rade chiri pai dodo Bible no say pray without ceasing in so kasa kire wa do you obey the commandments of the Bible and answer the commandments of your pastor enyem Bible dodo na nyametie enye we na nyametie ono so si pray without ceasing bom pai a wo mre ho ye osofo no say enye no me fatu ba bi nyamiri yo so which is which and every na ye brei seleke and ye want to twede ye furu ka kukumase ye kwata kurade ye wura water region ye kwa central region na twi enhwe huhute odi for ye da wase so opudiem ebusuafo munua be mali mo elikem kwame am me na magimedwa meti ha no ma me no ye de edi nkomo na me ka cho se dwumeko a eso ya se enye obi a se need to say employ obi a from no new data subo they are always available to do the good work with you and then now person will no need to say from oma be adwuma pa e de amount ebu obi to be to chance na chance no so enche in this 6 months na chance no so I dey up into wo friend need to fear and then so empada you better chance papa about chance so I dey amount ebusuafo ensem de ye kase ye beka na ye bebre because abrabo na ye boy aka himfo ni asofo de omo ye nkofu bia ye ndi won agro nanso na se asofo aba asofo ni binum a omo di omo aito ma hye atade twite dwan so mumu no bone na ahye mu ma se say to the extent say ya himfo na edi won hu hye fore ensem a was say obi ye ni nka say it is out of anger, out of wickedness, out of frustration na wo man mu no sa ya himfo eno na mo di omo aye den ahye answer na ye be ko ye next topic ni so na me ma wo say subscribe share no obi so hwe video no se ne ye tie ne ye ka say share no obi so betie nsem aye den ekoso ye ma me Agradaa na nsia na ho so aye den aka no bio Agradaa che so no ohwehwe Manasseh me ka Manasseh na munim sa brantie na wotina na tu na wotina tu na woka kire nkofo se
ɔno deɛ ɔne asɔfoɔ anɔnte na bebree na ɛyɛ asa ampa na tu so deɛ ɔmo nim yɛ papa kene Japan mmerɛ o exposing nkɔfoɔ yɛ papa kansɛm ama na afɛ deɛ Ghana man nyinaa kɔhwɛ na tu a views no on live video betumi kɔ 1 million. People want to hear the things that is going on. Say Ghana for the munim say Ghana for the agi wanna say yes say asemi will say and asemi the ekoso. You have the attention right now. Na emunu na Manasseh yi ka say na Manasseh etu kwan kakra. Otu kwan kakra wo buy na ene wo buy also wasesa na adwen. Onim ne buy o kaseti a owusu bempa to okowusu bempa so ni dem ene wo kopa ne cho. Okowusu bempa che kopa ne cho a o say the asemi abetire say mami Agradaa na asoli na wesi no wesie ne baba e wasie and Agradaa so be live video say where are you people and then the Ghana brofo out say wherever you people are no, she has been busy studying her Bible. Now she has come back. As she has come back, she was not much with the social media because she was studying her Bible. But now you people should just you should talk about something to her. You should tell her something. And at all costs, she's looking for Manasseh. If it will take her to even destroy or break down her church premises so that they will dig down to find whatever that Manasseh is saying that she has buried under her church and the side and obey. It's Manasseh baby you can hide, but you cannot run from Mami Agradaa. Only for Mami Agradaa and some Asababio. Now, one will say in your Bema Manasseh and the Mami Agradaa nipa e dia hye sole akum ne baba e dia hye asole nase e na Agradaa che so no die ontumi ma Manasseh bu n'anim ase sempo ebeteki all cost ama na bubu asole dia na ma na kire se e ba na wo ne pa ne hye wa no kra oba because of say Manasseh e da ni binu odifo asem we abawe asem be na wo ka e fa asam Mr. Leke medaspa what I know is me dear say usu ye nyame adwuma ye nyame adwuma so ti ase maame evangelist mama part and I say odi for ba mama part me dear what I know is say obi funkum a obi funkum ya so ti ase wa ba be nyame akwa na say an icon ye hwi oil e de egu apampa ho wo ye den a ye be kan ho nsem so ti ase ma ye mfa nto so e ma ne nye ho ena obi biara nso a obefa miremu dua no so aye emu yedu yebetime twa ntro ato so a wuchi wan ba bia enye yie ba hye wanuma bebiri wo ho a sometimes odi husimu a meme de a big yin wafa no ananse a big ade bi no apagya no a abi a odi kɔ ba bia ehye ne fata no memfa no so nto nkyɛn ye maami Agradaa I know say emre bi ye for enwo anase ye hyew clerical no wo be gina nipa domo ni be pa akyɛw so obi a wafu mi bi an onfa nkyɛw said ye ono nso awade de nemfo nso be kyɛ no enti sɛ bibi se yakwa akoba anase Manasseh na twa nso be bi da ato so a unni sɛ waye nyame akwa na nyame difo de wo ye de be kan sɛ be bi afa odi for so podium ahwefo be so mo hwɛ video na maami Agradaa kasa o kire so ndie akwan ne ke obechi ye nua bema Manasseh odifo questions bebre ho a mebisa o dan no ka kire ye se ansana osofo bia ofi nyame bia onfa na asem enkoko Rika esi Agradaa si odi beko odi Manasseh ebeko police station enti ebusuafo mo man kohwe video ne ye den ba ene we won say we be say odifo onwa ne kan nsem no stage we so ebia no say me refie ti na ma dia hye kokuo e ba ne me yi sansem na e de bisa ye kohwe video no na video na ansa ne be hwe na me catch you say subscribe share aha Xposed on all social media platforms no ubehu ye na videos na ever no wetima catch you live anytime there you be post video ye kohwe Agradaa video ne so ne you people say, I want you, me and you are coming to do the conversation for you to feed me what is going on in the country.
Because from nowadays, everything is Bible, Bible, Bible. So are you telling me Manasseh is in Ghana? I want you people to confirm for me what the lady is telling me. Are you sure? Or say, Mama Patricia, God has fight your battle for you. You are blessed. Thank you. No, I am asking you people questions. I want you to confirm for me that you said Manasseh is in Ghana. Or am I dreaming? Am I dreaming? Am I a momanema? Am I a momanema? Am I a momanema? I say yes. I say your life, but I say yes. Yes. So it's true. It's also say yes. I say he was. I say he will come to your church this Sunday. Oh, then the police will meet him there. If he can able to come to my church this Sunday, and the law of Ghana will meet him there for him to show the police where I bury my daughter. Mosedian was it yes, so sir? Obviously, I say Manasseh is in Ghana. It's true, pa. My mommy. Oh, okay. Madam Asamaya, the must video, no. What's me do 1.3K? Musa Manasseh or Ghana. Manasseh, I Ghana. And your Manasseh, so Ghana, dear. And you let me see you and let me know where you are. For me to direct the police to arrest you and for you to come and tell them, baby, I me cool me back or say, I'm sorry. See, Samus uti riase na obi ya papa e wose wanya she amfa na nipa na sea yem say ni din na yenyi ni bonua ye and Manasseh wo Ghana e come me cup of blood one blood of my body mpa Manasseh I will sell me blood na akano. I will devote it for the law to deal with you. Manasseh, who are Ghana? Wo baba betire baby me ku me bana wona wo se se. Me ku me bade ne share ma sorry ase no. Manasseh wo baba betire. Eyana bloggers ni mu bi wo ho a. Na mutia brochire a na mu pie babonten na mo kasa. Enya wadwen say wo kan sama guobi hu fi. O kan sama guobi ani mu ase. Na wafa wo hu adio. Sister, brother. Wow, sister, I bodan for ba ya oti UK hoi abobo ya wo se hwan no. Won se wa kan sama kase akan sama kase. But sister no, anytime obedru Ghana, she will write her statements according to any one word. Waka. And I will set Manasseh the record straight. Ebemu obiad gets to know for. Bakui baye. Man fi no. Bakui di kambe jina osofo ni fie ho. Man fi no sabre no. Now I was preparing myself for my ordination. Now ye prepare me. Abe ordeni me. Enti mi ye din na me mpese ade bia be frustrate me. Enti na obedru Ghana fani hu di ye. Abe ye Agradaa ma ba Ghana wa anya me hwe ma fa me hu adi no. Ene Manasseh wo Ghana. Sa wo ye bema pie say you would not social media so e jowonum kasa te se bubom se kana man no. Manasseh sa wo Ghana ha se ya pie abonten pie ni amamu hu se emra wo oman we mu. Emra e wo oman we mu. Manasseh umfa wo hu ni da. Se Nyankopon watimi apie wo kon wachi. Ade wo ba bedru Ghana. Manasseh, you will not go scot free. The law will deal with you as possible as I am concerned. The law will deal with you. Baby kwa mi koku me ba ede me ba e share ma sorry
aseno, you will come and write your statement and prove the evidence that you have. Most sorry na munye opportunity kwatena social media na so a ebi mu kasa te sesenia asem na wo ka no eya no kura na wo ka na wagu obi maame hu fi na wagu obi papa hu fi na wachantro na wagu obi animu ase aya mo hwe other bloggers. Everybody have a blogger. Obi awo blogger awo penasem as obi be kan sem to so a the person will come out to defend the opponent. Aya mo hwe sani amankrado kasa. Amankrado kasa mpo a aya ompese na no be tra sei se okwaku di atem. But Manasseh wabedru Ghana. Manasseh abedru Ghana. Oh Manasseh, way as simple as ABCD. Just go and give yourself to the police. As simple as theater. Me say wo, aya wonkwa Manasseh nkwa dia. Me mema emrano eni wadi. Manasseh, mema mrani ni wadi. Na se ma sorry dan ni po na esi ekukuru. Me, I sorry dan me na me see. I spend my money and I spend me the many mu fifre and see a sorry dan no. Se Manasseh betimi aboa ama Ghana police apeja a sorry dan no. Ama de Manasseh say me makume ba ede me ba asha sorry dan na se no. Manasseh si ebubu sorry dan ni gumpo a eya me sika. I don't care. Eya me sika. Na enfa wu nkonkosie mo amo send me message no munya ayro me abusia for ensam de ye maame Agradaa wa kabi me de asema make na say guy man fi yes guy man no fi guy man but this one guy man we guy man bo tif ma bo ye maame Agradaa ensam me na on ka Ghana ene me pia be odifo na be bisa na ensam say odifo Yeah. Ghana no ye wo Ghana ha and then we betina ye simple issue na wo ka kire ye say Yeah. odifo bia na osofo bia odi na asem ekokot bia wo mfiri nyame Yeah. say wo tina ha na wo ka kire Ghana fo say Yeah. maame Agradaa onyankopon na ye den afre no Yeah. onyankopon so na de ne ngopa no so ye den asone so si anso o se ye nchi Manasseh odifo eno no Agradaa wo mfiri nyame ana wo mfiri nyame Me da wo wani mo se me da wano ase. Okay, nkan Bible a. Nti na me Kristo me do no. Proverbs 22 verse 1 eba. Etifi asem osi di mpa. Edini mpa. Osi di mpa yesene ahonya bi. Na animunyam yesene biteni sika. Edi mpa we eyesi na ahonya bi. Na animunyam yesene sika enu bite. Media, I still stand by my words. So for be or day obi court to be a free nyame. So ti ase police station. Obi ko police station free nyame. They say maame Agradaa so person watch Manasseh go to police station. So di for won so na obeka kire ye say maame Agradaa free nyame ono so tani nyankopon. Manasseh dwane ko twi ko brema obechi na to. Me They say does that clarify your statement? I still stand by my words. Also for be a court to be a free nyame. It that means confirm Agradaa will free nyame. Media ma come ansem. And odi for okase waka wasema. Sir. And your point for Ghanaians. Because one na ujina na woka say Agradaa who do tigra to say ofri nyankopon. Yeah. They say by your words previously. Also ujina wo ma. Thank you. Obi odi also phobia ana obi beko police station be also phobia obey say bia ofri nyame. So I am just clarifying. Are you clarifying now by your verse? How can I say Agradaa ofri nyame? Me de men come from to so de but de me nim as odifo. Mr. Kemati ase. Bible na e kan wanye me na me kan. So ti ase. E na onyanche Manasseh ne. So ti ase. O si wo bechi no. Waka obechi no. Unse ensamfu ahi. So ti ase. E na enkwase asem wo enye. Entwa tutu we enye. Me de one thing I know is I strongly believe in say or person police for bab na ba bia wo sie she ode ne ba ne she ye no e bia asore alter ni na munyi carpet ni na
na yɛndwiri altar no nyinaa na yɛnum na yɛnhwɛ sɛ akwara bi sase a so ɔte aseɛ no bubu sa nyuma na wa na bɛsi asɔre ne bio ɛnyɛ ma na asɛ ne bɛyɛ altar no esi ɔso bibi sase enti ɔbɛma bulldozers anaasɛ ɛmɛma ɔmo yi wɔ ahoɔden abɛtutu altar no nyinaa dwiri no nyinaa ma yɛhu sɛ akwara bi sase a ɛna akwara bi sase bɛhu ne ti kɔnkora yɛbɛhu ne nsa yɛbɛhu ne nan soa so ɔte aseɛ enti no nsɛ wia so ntwa to so ɛya so ɔte aseɛ ɛna sometimes no obi wɔ baabi na ɔka nsɛm ato so a enti kenkan Exodus chapter 23 verse 1 to 3 ɔsi bɛnti ate sɛ mu hunu so ɔte aseɛ sɛ oni ɛnimbɔdeɛfo bɛdi nsa wɔ so ɛdi nkontompo adanseɛ ɔsi odipo ɔsi ɔnti asesɛm a yɛde enti ate sɛ mu hunu eti sɛ enti asesɛm hunu asɛm na sɛnsɛm no ɛyɛ hunu a why is she taking it on ɛnu ti na mi nso mekyerɛ sɛ ɔsɔfo a na odiifo bi odi obi kɔ kɔɔto biara ne nyɛ omfiri nyame they say confirm na Agradaa to be che Manasseh then by your words no I am wrong Agradaa omfiri nyame ɛnyɛ me words na wrong. I'm a prophet of the Lord. I always stand by the scriptures. Nyame asɛm say so ɔte aseɛ say na nyame asɛm ka we go by the scriptures ɛnyɛ yɛn nyansa ne yadeɛ pɛ Bible said you do bɔne no ɔyɛ bɔne na ko na bɔne mpa ne fie da deɛ ɔdwene bɔne no bɔne a na ɛbɛto no deɛ ɔtwe nkanta ne wu nkanta no usale kama te ase enti sɛ by your own mouth wam wano atwetwe akɔ akɔyi kade a sɛbe bu esi akɔda bi ti agye ate ma making kind scriptures na ti okay Psalm 94 ɛkyefo nyina mo nti Psalm 94 verse the number 1 ever ɛkyifi asɛm ɔsi onyankopɔn yɛ ɔwrɛtɔfo yɛka sɛ ɔwrɛtɔ a obi a otu obi ka anaasɛ obi a obi yɛ bɔne a otua saa nipa ne ka ɔs awrɛtɔ nyankopɔn Awurade awrɛtɔ nyankopɔn pue asase so temufo ma ho so tua ho kyerɛfoɔ ka Awurade enkosi dabɛ na abɔnefoɔ enkosi dabɛ na abɔnefoɔ eni awusie tie bɛso eba ɔse wɔka asɛm denden amumuyɛfoɔ nyinaa di ahantan nsɛm woman deɛ Awurade wɔde bɔ ne pasa na wɔbɔre wɔgyapade ase na verse 6 ɔse wɔkum akunafoɔ ne ahɔhoɔ na wɔdi enwisi ahu verse 7 ɔse wɔka sɛ Awurade rehunu na Yakob Nyankopɔn rehunu verse number 8 ɔse ɔman mu agyimifoɔ mo nte aseɛ na mo nkwasiafo da bɛn na mo bɛhunu de na deɛ ɔtaa so no ɔrenti asɛm anaa deɛ ɔnwene ani no ɔrehunu adeɛ ɔte nyame asɛm enti sɛ wofrɛ ho nyame ba anaasɛ okristoni a sɛ okristoni nya asɛm a hwan ne di n'asɛm ano Bible nso sɛ mfa bɔne nkyɛ mprɛ nso ahodoɔ nso so ɔte aseɛ Luke chapter 17 verse 3 to 5 akyi bi asɛm ɔse bɔne fakyɛ nti adɛn na Agradaa ɔno ɔmfa Manasseh bɔne nkyɛn maybe dia mesi me kasa for scriptures enye me madwene e na enye me bo me ti me ka say wo bo wadwene never I will never say wo bo wadwene and you say ye ma me na answer previous video I had to say me ti yeah na ma wo ba esi me ba no oya bo fa pa na kola bi onu mok bia ne tim ye ne de yeah na o chine bi nti me ba no onu mok na o chine bi me ba no mok ana me ba na bie na no ka say me o china kra me ko no mok wa wo team ase baby say enye wo na wo se obi akola bi onu mok bia ne tim ye ne de na me ba se okono mok o ba ka tem say ene confirm say wo so ba ne tim ye de ene de even though onya no me because waka to wo say o china obenum de mok iti by your words wo si Agradaa onyame na afre no osofo bi aso okọ police station on free nyame we say Agradaa obekọ police station Saturday Manasseh akọ court ama na be yi ne nsam na no ano iti Agradaa on free nyame meme de tieni em se ade no hu ni de onyame e de ne nwa so ne so se obi obi bia o de ne se Awurade nsa so ti ase o da ne bibia de me Awurade se Awurade asumesi na obenje mimi sa we ma de na esem ya me de me ya Awurade bi tua aka e no asefo nyina aka e ya de akitu abi wasefo nyina ba hye wantwa mo nyina mo be da ne nkwase ampafo me mfa nko police station nya owe minim ye meye wa you be shocked for the rest of your life won say ye kase we nyame difo abeka wan ato ye kase we nyame sofo a ebi na to Eliasa
Elisa os akokrachipa frobra Elias agina hwe onkola di no ka o command sisine to room no bawe nkola so ti ase obi a o carry mantle o carry power bi a eni obi na be si o frɛ na aba o hye na agina o pai na pai so ti ase Elijah command ja meja fi suru ba so ti ase emre ye chi Shadrach Meshach Abednego tu oja fu mu won ka ase onyame bi a oye consuming fire sempo ye nyame ya ne ye a ye mu emu asema wo ne Nebukadnezar ampa Ewurade beje wo so ti ase when you call yourself a man of God a woman of God you must able to exhibit power enye de obi ka wo hwe I still stand by my word then kamechi ma ye direction du amu anka se say maame na Ewurade na afre be nwanwa so ti ase me dey man ka se nyame mfre ne ana ye nya busa there be say ne wa confirm ya kire say yeah I like that yeah compare your word as you say yeah Agradaa you make a statement previous to say yeah whoever goes to the police station yeah or tries to go to the court yeah is not a man of God or a true man of God. Agradaa is still insisting to arrest somebody who is trying to tarnish her image. Yeah. And I am asking you, so what are we going to call Agradaa now? Me dey obi be say well wa won some dey obi free dia by me I still stand by my word. You still stand by my word. I still me see nyame na afrem. Okay, and then you ka Agradaa answer. The next question. You ka Agradaa answer ono odi mu abobu eye ya. Yeah, and also odi mu abobu. Okay. Obeka Agradaa previously say what hwe no when the TV station first can your friend tender TV. But tena sa stations no so egu Reverend Owusu Bempa ene wo bofo hu account bebre. None of them has taken her to court. Yeah. None of them have taken her to the police station. Omu ko chile bebi mpo yi na no ye. Otumi gina o chire obofo ofa ma sebio ofa ma oni nkofo deda oni nkofo isi Reverend Owusu Bempa ono kra no te wono oni ma ne wo osofo opo no ho osofo yese she has said a lot of awful words against this men of God. And then no can obi dia Ghana for enfant metras ha. Yes, Paul our mountain where they. Oh, Paul our mountain for so man. Osie kan for Paul or chini pa no charity. Me boa. O ma esi esuan for bi abo, isi obi ayaka de. Die odi ye o mu nyina Ewurade say, Paul. Ofensam ye kwasia o. Me ma appoint madifo ne masofo ne me nkomsefo. Wo mo ntina o man mu nya me madwuma. Oti o man mu ye o ma ayaka de. Ewurade tena Damascus kwa mu na pau. Osia no Damascus kwa ofura nani. Emno ohia se o se ayamu wan ewura. Na Bible say o kan say ayami Ewurade a wo time ya. So ti ase enti amnamo anase emu ayaka dia opese uyi obi no so ti ase da bia wo nim se wo da onse na epempen so a etwe misani ke mo ti ase uti ai 10 years to come obetima dane a big minister obi anim obi daachi so ti ase ena obia owu wiase bia on the past obia ye bone pay so ti ase obia wo the floors ede the mirror ye enti se wu obi mirror ya memfa ntane si image bebre because empanifo sa wo we fo nsa na ya de ye hwe nso de because one san edefo de the same thing isale kamo ti ase ena osofo bia ewo ni sinto so oti de make na se esuafo nyame furo mu nyina obi a wone mere ye emno mu ye nyame adwuma ye Christopher adio be fama ye bona senua ofo ahu ko so ebi mu kwa agya nyame adwuma ne ye isanse ye na o mu hwe no ofuru o mu nchen isale kama cha se enti ayo ma dwene tanta yewura no wokọ afọ ahu ma furu ko ene ye bebere ebi mu paachi ebi mu san ko mu nwuma so but isanse the unsins were there. Some will operate the realms of the spirit. Action, I can't remember. Said the team biara.
Ewurade ma ɔmo yɛ otwa adwuma no wie ma ne wie. Yɛ papa Duncan, yɛ papa Archbishop Duncan Williams. Ɔwɔ ne pass anameboa. Mr. Ajin Asare ɔsɔfo panin. Ɛna no kene Japan so asiwi bia papa ya ɔno anso confirm yi. Sɛ na ɔyɛ vagabond, ɔyɛ na so den. Ɛno ɛde ayi. Ɔyɛ minister ɔyɛ sɔfo panin. Enti nyame fall free oblivion. Anase ɔfall free the abyss. Now we see the prominence. Ma poma tena bia, etitire tena bia. Ɔde ne mogya kunkun dware no asesaw amwa dimu. So te ase. Enti emayam pinpointi and some fun kyerɛ maame no so too much. Yɛn pinpointi nsɛm nto no se. Yeah. Mbra yɛsesa Paul as the per say I will come by your way. Yɛsesa Paul. Yɛsesa Paul. Yeah. Abaka nyame. Yeah. See, he did not want to hit at people who were criticizing him or condemning him. Archbishop, I will come once a minute. Ajinasari, I will come once a minute. Obi be come pastor, they don't go back to the person to insult them. Rika. But when you are having a past, say who cried your time, who cried who born go for po, in Kofa are witnesses. Am I a demonstration in our crowd epic? I'm a comfort say, Open sell double money, Sika be doing say, who you offer bounce at the tiom. It is a new will become once a man. You have to come and pick up phone and hit back at those people. And when they have a problem, because from even when they had a bad person, they did not want trying to condemn people who were trying to condemn them. It is then Tina Mammy Agradaa out. Or person or hating or somebody who is talking about her, well, she know that all those things is her past. Yeah. My mentor, Mr. Leke, so show Bible more. Bible case sikeni bri e da wafa. Die nani bri sika bia ne sika mene da. Die opesika mu bebre emfaso bia no onyemu mfaso da. So what you say? Enti Bible na state. What you say? Enti so ma okwase akoju dwan. Na omo nso mo kwa abusumfie ni nso e. Aye tentamment nso. So now, ebi busu kwa abusumfie. Aye tentamment nso be kan say. Once na didn't share. Aye ne past. Wa ya ba betwam. E na Bible nso kan say obi wo wiase no be obanya memu a na chiri nyoma ni nyina e pasafo duma. Ye mfa nka ni mprempre ho. What you say? Ye mfa ntade ni na. Ina maybe say why is she replying to things that people are, and to the extent of threatening to arrest those people, while she knows that she has a past? Unse enipa bia no o woni shuni ne ban ansa no ba be fanyame. So ti ase. E na no sofo ya obi fra brochire ba ya okoma anwo be school wi anu. What you say? Aye komu ana onwo ankasa na akwa akoyi. Obi ya woni shuni ne ban. But Ewurade fall free usuban ni ofra free mu na ode ne chiro no e de atenetene ne waye mua aye pe e wona asem na ugina altar so na wo kanya me se preach a e ka se mu ne yo they say yam fama me Agradaa se class man. Oh na Paul radishia no Damascus kwa mu o ka chen se kwa branch we nche no nkwoti wani oba they say no oba social media na o kasa yam fa ne se mo mfa ne se oni mu hwe yam fa ne sa na obeka quotation kwa dabi obeka quotation kwa bigba so ti ase mi amra nyame fra me kan quotation be bi ba emre bi me kan quotation me ni sukura bi me kan bibia fam ti sofu pari na me ne preach o say odifu anti sa hwe ma me. I was attacked amra na me kan scripture na me ya din say me should bring me making kind na and some now making kind a tiny upside down. What you say? Me should bring me shall be no team say scriptures not done me. Am making kind of nai. And also for catch him so odifu anti sa twemu ye ma me. Me e kom. Ye gira na so preach say sa we say dey e kom. E attack. Debi enye kom me ka se Awurade ma kom de me ministry na me dada manfo what you say eye attack me wie me bompa ma me so te me wan e firi ho scriptures upon scriptures odi for ene so for dem man Afia for ye papa
sɔfo Bernard kyerɛ sɛ yɛnso yɛ kodua mu yɛmfa maame Agradaa bɔne nkyɛn because ɛdi a wahyɛ me nyinaa so ɔde ahopepere na ate asɔre nti yɛnya ɔtwɛn ma no because nneɛma no a ɔyɛ no yɛmfa no sɛ abɔfra sɛ wo so ɔwɔ no wobɛfa no abɔfra deɛ a ɛsɛ wara na odifoɔ yɛka asɛm a we want to tackle the man called Manasseh. He has come out and tried to expose a whole lot of men of God. Actually, say a diphobia, no one personally. He has worked with all these people. Abraham Manasseh no. Then some na can you dinner net too so our time. Are they true? Maybe dear, my main king kind scriptures were handsome. Now I am a man of the scriptures. Proverbs 28 verse 1. A tibia sempo si e sira ne no me. Say one fan sira obefa no me you be case. So what you say? E bia hwe prophet Kofi Odu a okọ ne na ase anka okopo oje papa ne ka say enyo bia na obetwe na ba ho. Say opo oje the man was so right. Enu mpo na owo Manasseh ko. Messi okọ prophet Kofi Odu nchai. Ewa asodi am no ni nyame mebo mpaye. Some friend the miracle hour I stand to be corrected. Anapomu empaibo. 2 hours no so be wi an obi akọ na aduma. Okọ ne nchen se okopo je ewie no na be si na tu. Je wakọ papa yi nchen na se de papa yi Arrεst so de man no. Every true prophet of God will do that. So ti ase because when we say we go asofo ni onim de ba ye no. What you say? Abofra na agane na ato ne sira no ogu ni papa na ne maame ani mu ase. Once na dey nyanchen. So the man have every right to walk you out from the church premises. On me pe eternity image in fama no. O ba so no onni adwensa sira emfa ma ho. So ti ase. O se hwe obonefo dwane bra obi mpam o. Na tinenefo de woye nam se jataburu a. Obonefo odwane a obi empam o. Nobody turn the running away. So ya bema, tina why? What you say? Said ya wo yabe wanu bisi. Wo ya bema, to one from me wa. O sina de nyanchel. Say o tani so bi image a hwe yi. And I say you very careful, be very strict. Emra wo kasa. Jebia wo odi fo ni radio bi aso atro dia. You can stand on that word and stand on the truth. O na se so no so fu ya ise unu ya ise na adanti na omo ba unyina on face wo o se na de nyina ne se o wo videos o audios adanti na omo ba for you a o nko police station ko ka se e bia ya papa agit dan pare o so fu wo ya ise ya ise ni video ni monje mo frame wo court ameba na adanti na wo dwane enti na Proverbs chapter 20 o se obonifo dwane a obi mpam wo na tinenefo de woye nam so jataburu a misalekem nobody turn the ensurane na we entu so ya bema gina na bedi mema samwe Enti nsem na ogina kan e bi keka fa asofo ni edifo even to the stand of mame Agradaa dancing. I say now every altar of in every room there's an altar. Ma enya abuse Nsem na okeka ya lokre. O ma enya abusa e ya de akituwa bi but who ba wo so kakra so pedi a Menya time master. Menya time master. Oh, ye producer beti mama ye bo ansu na men kira o power of God. Nana mo beti mama ye bo ansu wo. Mo mpe bo bi maya e nsu wo. Me mama be ma muzi. What from ma e ma ho asem no wo. Fa bo bra me. Odifo be ya de. Mo mpe bo bra me nsu tem. Na fa nsu bra. Ebusiafo aha aye Xposed only. Odifo say ye be ya bisa. Aha aye wonwa aha ye butubutu. Ensem no akesa ne yesane ami. Noko eba bie enya bato. Epa elekpaji. Enti enne de bibi gina. Nana. Me won to won anoko. Won here do. Gidididi ye be ya bisa. Manasseh on se eja de bia oyi asofo kire se ohun twantom ye internet ye be bisa enu nsuo
Odi for me pa on ade emu ene. So opese we ya exhibit power. Ya exhibit power there. Exhibit power na. Unse eya na empem bebiri no ho. Saa nyoma wenchi wo mu gunyame ni won si bebiri. Na unse mobo. So ati ase. Odi for insuo pe. Insuo pe. Okay. That the fabrem. Fa say on na fa so. Koto kakra ahwefo hwe e wo koto. Ye pe mo ma me oba no wo ho. Ma mpa chobra. Oba obi aka ho. Bra be koto ase maye. Ma honye Hawaii. Be koto ase maye. Xposed sexy girl ba ko pe. Koto maye fa onkoto yubu for maye. Say I hope say umu inside. Mensu wate. Etiefo eye Mr. Elekema eye Xposed GH. Omo pese omo hunu se eye no kre. Say dia maham omo friend say Manasseh. Ebi de dede so yesa dia to akwayo. Manasseh efrim ni Manasseh. Eka nyina eye no kre. Ananse enye no kre na afiye hu ba bi a ade ne poma sibre. Na se enye no kre nso a Ewurade ma ye hu se enye no kre. Odi fo ansa ne beto ade yi so no. Share video na obi mehwe. Ye beye ebisa it share. Mo obi mpre no no mehwe. We your life. We nya se yakofa baby. Ituni nyamre share. Fakotu obi status so fakotu obi message mu. Na mani pani hu se ye ebisa. Ebi bra ba wa ha. Aha no eni bra ba. Asem bi koso. Na one make say ya share that transfer there be. Aha ye be transfer. A good content near the end. Yeah dey bro. Na me catch us subscribing. Let's share no obi sunje bi. Eduma kwa so ya say enye obi ase need to feel. Need to be say be bon check so ye den. E ma wo share video na obi say bisa no. Na wo friendly trip for so ye den. Ene mu dey nkomo. Odi for Pijanso oba pijanso no koso. Fa kire camera no so mu ye o. Ma omo hu se ye nsu o man ka se eye bibia me pa cha hwe na nhwe mu. Monya nsu no. Monya nsu no. Eye nsu oba kuta mame. Kutomu de. Na azira chiri ba yenya nkopon hon konkron. Ye busa o eye papa Manasseh. Di okotina natu. Eye nyoma bebre kika manfo nsem bebre. Papa ye busa wo ye nsuo. O kan Proverbs Anasa Psalm 28 verse number 6 ever. Also huhu butu nsuo no so. Papa me dia mi wakwa mi tontu abi keke. Wa hoden ene wa me so. Ye gina nsuo so ye busa. Na me gina Ezekiel chapter 14 verse number 1 to the last verse. Mi wura ye busa o. Ye busa ye sira. Wa titimire mu wo mo ya anwade no mo ya ahodwiri de e mo man ni hunu wadifo akronkron ene wasam pakafo akronkron. Papa ye gina nsuo ye busa o. Ye sira se eya no kre. Said Manasseh ye very say Manasseh can be a no kre. Oba fon so ko fon kakra. So mu yewu. Men sim tira se o de hwe camera no. Mi wura ye sire o. Said ye Manasseh kaye ko gina na tu kaye nyina no. Eya no kre. Asofo obuo manimu asina de tarnishing of image ananse edinsa ye etu omusunya eya no kre. Papa mi wura ye gina nsuo nso eye busa. Mayente ensamude niente nsempa wanyame agya oba no nkunkudi ntumi so amen. Misale kem sonso na semaye fansa shansie somude oba fansa mienu se nsu ni bua mo nsa ba ku bulo se na mo daada bu na fa se nsu ni ebe show to say de gya show ebe shock to say electric de ebe shock no yu safri nsu ni mu ntente wa eyesima ba akopɛ Kristo honkonko ya siraw ayantam so wakasa o Kristo ayantam so ya bese hu ahoden no tumi no kase wasama me san bio de Manasseh be gina oka ye nyina eya no kore anase nya no kore papa yi won sama no ten ma ya hu no kore bi e wa asemu entam so sima ba akopɛ mi wura entam so o mani peso mu no kore bi e wa asem we mu ne bi asam ne puma sibre esi mi wura entam so eya no kore anase nya no kore o te sa on sam maso pe yifri je yesa be kam why o te se ashock o te se electric nso yifri nso nim enye sa be kam o sa on san ba ku nso e mu dudu pa yifri mu
enye sa bekam miwura entem so pa yegina wanu asam ye abusa entem so won konko da fo bu ayai ene yensem bi entem fa wani kira hawo na wan kase e azan bi enan kontompo bi ene ye weye abusa etoso miensa a ye tibidi bi share radi wo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry entem so miwura entem so dia Manasseh beka ye nyina e ya tro anase ni nyina e ye nokore bua ya ni yensem bi entem so eya no kura wai peja onsan mame onsa weni sem peja kwosoro fa weni sem suoni peja weni kwosoro de Manasseh beka ye bia na tu bia ye no kura muamu blo de Manasseh ebeka na tu biara eya no kura na eya no kura tro do na oka mesrew dia mejiso prophet Bernard Esia eya nsuo keke cameraman fa kamra no hwe nsuo ni maye obi ankase yakopu busum bi ehun nsuo de agum anase bibi biara me pa chomo man nkofom ye producer se mo man nkofom fansa ni sem ya peja onsa right na onsa ni right ni peja kwosoro maye mesrew asofo ene adifo ene ye nuanom nkomsefo a ye brada ebegu manimu ase eye papa computer man oba pa Agradaa ene asofo a aka mesre mo momfa papa ne mfo nso nche ne wai Awurade a confirm wa na me ya aduma next week ananse week we ya mesa ba bio me de me Bible a structure to say let mesa ba near the second abusa yesre mo momfa nche na de Manasseh beka ye biara eye no pre Mr. Lekem Awurade na confirm no Odifo bosre mu ka bia anim oti ye betimi di nso ne siwo na ma business question fa nso ni siwo ye fa nso ni siwo ensem wagana o oba tena sima mo wate hani ma wie jemi ni wie Pastor Bernard ni wie Pastor Bernard na aka I'm not the one who said this. It is Pastor Bernard who has confirmed by spiritual direction. Unjindia ubedie. Oba ne du baby na me kra me hwe sa me tu say ye sister we nya shock bia. Ono asemu an otumi yi ni se pe otumi se shock eba me. Shock no abem. Nia eche ni na ne se ensema ye nua be mama na se de eja ne kika fa asofo nu na bebre na eye lokre. Odifo inti de Manasseh nam social media kan ene netu kwatena kan na eye lokre. Awurade a confirm say lokre. Ti eye lokre. Eye lokre. Ti Ghana phone jintum. Eye lokre. This is what is going on in the country. Eye lokre. Police wo pa o. Wo mo hwehwe Manasseh. IGP dampare wo mo hwehwe no. Na wo mo musa ni nsem ni mu yie. Enyam na me ye ye o. Mu se ye nsuo keke. Ene edi abusa. Na me ya aduma me de me Bible a socket say electric beba. Usom se be shock wa mo ahwefo. So ti ase. Ene ya na edi abusa wo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Na mesere se osofo bi a ho ba asem. Me de men take in two personal or Manasseh because one kraman di agura eno tafro wa. So ti ase. Oni obi di agura eno tafro wa. Ye be sere se enya ade a efe enya ade a eye emre bi omo frame wo Diamond TV ye abusa afena presenter no dwane ade ne bo ne hwe ho ma ne to no kotu ba bi na okita on live set aha so live set issue ekoso na aha Xposed here ya catch us we are bringing you nothing but the best because on Xposed Strengths no we want to bring you always the best. Ebusiafo Odifo Bernard Etiese Manasseh nsem o ye bisa we nye se onu na all kan ebisa na kire se de Manasseh ka fa asofo ni hu ni na no eye no kure enti IGP dampare bibia ewo bria ko hwehwe Manasseh na momba no ho ba na nsem no ye hwehwe mu nkoso enti se ne all kan de Agradaa
ɛne yɛ akwadaa ne baba ne de ampa ɛhyɛ ne dan na sɛ nti sɛ yɛbɛbubu dan no ne ahwehwɛ a ɛyɛ nokorɛ ɔsɛ sɛne abusuafa ɛnkyɛ no odi for here I come to ask a question it is the waka nyinaa ɛde ebisa no ɛyɛ nokorɛ a wakɔpɔ owu so bɛmpatwɔ sɛ deɛ ɔka ne nokorɛ why does he have to go back and beg that man some of the pastors are very dangerous so what you say ebi mu a wɔn ho ɔden na wɔn ho ɔhene so what you say and I remember there for me the Manasseh make peace with everybody so what you say Obia or past. Even though they have done those things. They have done those things. Sir. But he's trying to make peace. Do you know say police will be among some yard from former bribe? Do you know? And then they be a Ghana for a problem. Your police will be among bribe will be out from four. What you say? And non sure. But soon they are occupying their uniform. What you almost show uniform with your mojuma. But a radi nebechi on a yesuka. So what you say? A radi. I know you Timufua, Uchia, the Yesuka, also make us a make us a radimati. Now, or catch them say a year, we sound to see a cassin, and see a year, we say, oh, I would. You also come maybe my idea about a radimati. Yeah, a radimati. Or the minute or 1 minute here. 18 2 minutes, answer the 2 9 of the time. And you for me so much because I'm in Christo. She shed a chick wine, oh, obey ye. You for me, the impression with the betting. There be Mr. Amenko fat. Gamblers for my Miss here for now me catch you say my young child won't come sima yeah ba we have issues where you come once about godmother and goddaughters and semi now what people say me tap the bones can semi then e buy monaguchi and an insem meto apaso they be over corner to show no so ka obi and no dey aba ba ye no dey be bisa on based on certain question say goddaughter and godmother and then as your sister ya dane no me ba cho mumra me pen paper wa me sra mu ebusiafo mo ma yen twa yan en komba ye ba e be sa chance Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasiewie e na wo penchensen papa e de abosom anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda ebusiafo na wonua be ma limo eleke kwam ya mena ebuso ma wa kwaba na mia me so insist say share this video ayehwe share asem way e yama wo youth na wesisu no wo ababa wa na wesisu wo be ma na wesisu no this goes with the young girls the youth of this nation especially omyambo looking up to other women are they feel say they are being independent and people are recognizing them in the society and the godmother and the goddaughters say me you know di forever be bobo no iti nyamre netena say na wo tasu na ye hwe wo hwe video yi no na wo share na me catch you say tumekuofo na eso yase no ne ye di nem nyina ye di show ya bro no enye obi a say need to say o pese wo ye roofing repairs and now pese o bo chance o dan so fofra from omo ye ready say on me so and I'm still telling you what do you want to advertise on this page we are always there to advertise every product that you are trying to sell or you are selling any business. Are you having a company? We are always available to advertise your product for you. Contact Xposed on Facebook, on YouTube, and we will always be available to advertise the product that you are selling. What if you where the young sell baby? Same way now, as you send a year be sending your money, you be trust. But it is very concerned say you be pizza. What if you put it? That was so a yam. What if 1% be so? And since be atwetwam ama yenia ba ye friend Monaguchi or two on TV and show hosting akofo nima every did what me interview akofo ma omo ka asofo fofo kana especially on the things that is trending in Ghana to ask somebody e be den ye be kan na and then omo asem na aba say
wafa abofra bi say the god daughter and abofra no echeche mu say ono mami Monaguchi na sem edini real lesbianism obi be kata fribons eja kwate o eni ebedi no ebusiafo o jese meto se be kwate enti kwate o ebedi yi omo di omo si omo mpe omo di omo techema ebe kwa so na alik ni kan be se man noima nga aleleme te se obeta frimu yie eno na omo pe na abofra hwe a otumu se ascend life na issue ni pa en Monaguchi so be yi na no kire se onu kwa kola no kwa or mental a problem odi for me main question person be say say yaka godmother and no cry Xposed atiefo ne TV station mahwefo nyina me sere se wa wo hwe bia no hunu no kura egu me de asem ni sie na Mr. Lekem na me ni ho so ti ase but enu nti nya wa nyame adifo a yekọ omo nchen ebusa so ati ase de be ya ebe hunu kura egu because ene no image tarnishing no adoso anase character assassination adoso so ti ase na ye we kwan bibiri a ye fa so bi se Awurade ho ade ene we kwan bibiri a ye fa so agi Awurade ho ensem so ati ase me sere se me de me no mo ye omo lobby ne sha nyoma no it is alleged me mfa me dey hu because Bible aka Exodus 23 say me nti ati se mu sa woni obi a oye ne bonyefo na so ni bedi nsawoso ebe se obi din be sai obi a wona na brabo bi a wabọ ananse ne legacy bi a walidi e wo ho be se no so ati ase but ene no sa ne ye we na ko soa so ati ase na apempen so ama ene no kura no ye mfa no kura no kuma nsi ba bi a no kura na da o se na de nyantie no me de meka se emma bebiri na sa act no ananse emma bebiri mu na wo sa brabo nim ananse sa esuri so ati ase ameme de mi onya me chia me ananse be the mouthpiece of God ananse we are the watchers of the church ananse be nya me difu me nkokasa ase mu na me obi nkofa me hotan so ati ase ya na ye bise Awurade na Awurade ayi ne ntem ni emu eye no kore enye no kore ba we de me sira odi be sie kakra ati ase ye be ne sewo so se de be ya odi be sie ne nko ese ene eye no kore we say already the nkofo bi abeba abonten eta ne se ma me image ene kore o de taso de niti bo ho ge no so aba o de niti bo ho ye ne yoma no bebi enye no dia make so ati ase na eye de osoro ananse Awurade ka because Awurade de o baby a asem ni sie ne nani echi wi ase nyina baby a mframa wo bi a Awurade wo ho so ati ase ena baby Awurade wo bi a nso mframa wo ho wonam mframa mu ye na adwuma so ati ase enti me de me nka kasa ase mu bibiri so ati ase enti me de I'm not a fan of disgracing anybody and I say and you say you see disgracing Monaguchi that is what me can say we are not going to base on whether Monaguchi or ye lesbian and I want ye lesbian I pick two things and I made a question say first place as on Bishan anya nyonkofa o obi say godmother also ye me god daughter but at the end of the day recently godmother me god daughter sensem na eya echira sem no enya god daughter no na ye follow at the end of the day me bisa say ye ka godmother cry in the nature of a Christian life and now a normal society obi feel obi godmother assemblies media what I know say Paul ka say mo hwe me so ensua me say de me nso me hwe Kristo so esua no enti no Paul became an icon to so many crowds and I said so many generations to come Paul awa man temo be che di kanfo na Paul tumi e wo no Awurade ho mo ba no so no twa kra 3000 e de ma Kristo so ati ase and me de afro bi God father na say God mother oye enhweso de a ye nhweso papa but enye nhweso bone e na won say enhweso de te say bi a obi ogbo abrabo papa e na eto ne badin so ati ase obi a otu anamon papa e na efre ne say an icon na say God mother
and I say godfather. So what you say? It's me dear. Ayana and some woman dear woman almost see an omoy money. Almost see an amini. What you say? But me Christo Muna made it. Said the Baya, would you be young? Papa and I said, who should be so full of one? Who say any power you have been full in the year? Menya adansidiena and the public. Aleka metinu ogana ni abo mpaya bobu US na onya adansidi. You think it's an easy tax? Recently, the boggers and your mammy, your moye bogawa, Bayer 10 about town. The bomb pie mo kwaya BB, the more energy, or mobile prophet about Napra, Basi Braha, Brian Siane, no papa, no swimming pepper. What you say? And the pa, ye general the shop. A general more can be, a tira dinner at the pa, a campfire. So what you say? But sir, and then the free be celebrity. What you say? An icon. Who is an icon? Who is a celebrity? If you are a celebrity, be a Barbara Papa. Ja a good legacy. I'm a so. Cause really, he or she deserves to be celebrated. Anything from a celebrity. So what you say? But the other way we are never kra. He or she is not a celebrity. He or she is not a godmother or a godfather. So what you say? Or a shame to the society or a disgrace to the society as large. So what you say? It's media assembly bar. Assembly see na miniwo mi nkokum nkodi nipa bibu achi enko kasani munko enko yebone. Okay, Odifo. Let me not try to convince you or confuse you in any other way. Yeah. You see, issue na here come. Me too pa. Adie bi na me pese obuae na yediye esuandie. At the end of the day no, we don't want you to interview you for it to be controversial. Yeah. We want to interview for it to be educative. Yeah. To the people or the youth omu ehwe. Inti enye munaguchi per se. Yeah. Asem ene ye per se ye. Yeah be cry. At the end of the day, make a godmother na me bisa say den godmother. Yeah. And send mema wa back into the lane na make can say. Kane. So because we am a godmother. Eya awofo bi to me wo ba. Nipa no ebia eye ni nadamfo. Maame no ebia parent no madamfo baby. Also ye bay yet mema na ye the golden mother. Not because say ono no wo no enye the biological parent, but your godmother say in atnetini mu no ono so maame no sa maame no obetuma gine baby atia sa akola no when the parents are not there. Yeah. Oye nhweso papa de mo. Oye nhweso papa de mo. And I sanko biom no sa person no in case na akola na bra bom financially ni parent mi hwe ni here. Godmother no taps in to help. At the end of the day, na kola no so hwe sa nipa no. So coming to it, I want you to be with us. We want you to educate us. It's a maybe say. Yeka godmother cry and see before. Me da wanu ase wa koni yi na wa kan yi. Me de what I know ni say ye show bi so esua no on the good path. Ye show bi so esua no on the bad side. So what you say? Any good person be on the bad side. Any bad person be also on the good side. So what you say? And me de ya na me constitute on the bad side be any good side be. Because odi papa bia no mama bia no ho asi. So what you say? Obi betima bu obi a kwa wi achi ni eni buni an. Obi betima asho bi inside na twasu ekwa wi achi no na nsense form. Obi nso betima believe in somebody a papa we dey say manya no a kami wi asi nyina say manhia but ebe we no ama won samuel asi form. So what you say? Enti me de bia na me ka se eya na ye nhwe ade ni yi enye nne na emum ochina bi. So what you say? Eya na eya na nipa bebiri na believe in and then nipa mu so much more than be believe on nyame. Unu se oye nipa oye sinto ni mu. Kitale ke match say mreye wo nipa bi mu. So enipa mreye wo ni mu anase sinto ni mu. What are you expecting from that person?
And as a dear now we expect from that fellow, he said, Onye nyame, on chimini nyame, and yepe. So I say, Obetima your papa one day, Obetima Tiacha Wakawani, Burns and Wiga, the banners are now quite a stampede to that person. So I say, and when the day image tanning back, Onyeni papa, or yet what you say, in a Bible, cement theatre. So I say, in Chimimidi, only papa be a no and as or mamma be a no what I said, no some, and I do when you sound your sota cratch. Only baby a bob redum pempen should be a woman who be a tan sense, what Jessica do. Now one only the wadi Ohiadu. Ohiadu the Nipam and Skadun and Pape. Okay, but for coming back to it. So we share in our recent days. Your godmother and goddaughter the way it was, one help us to raise these days. Maybe the so Obi should be alive. And then is it what is going on in our society? Mr. Elike, and some baby like what? Betrayal, and the lack of trust, and the lack of faith. What you say? Ye jini pedi do, ye believe in do, ye ready ye jidi na ebi na to. Abranti oni na mo guso fo eni mu ase okumasi ye friend sem kra obofo ba Andy short ya share the lack of faith or trust man so for penny the lack of GDA or didn't reach share so for penny so be boa the lack of embracing and a son was so to say oyinyame who say onipa bi afon short ya share Ubetima jinipa na dia ebia ade na opedi ayo papa kwa ne nsankan obeda ehunu so ti ase ebia ankoba ne se dia opa enu nti no dia opa bia betima kan fa no bebia na ente sa na ebia onu adwempa odwuma ono far from beyond whatever that you are saying so ti ase enti o refo nsa no ahwe ode because you to somebody can betray you a one shop abese ho akon enti abaye di bo techino ye de bebo behind the blue mu ya. Okay, Odifo, recently small girl now offer no at the park which issue no. After issue ni buy wakane de na GHP kra bo mode se omone Munaguchi be in contact. No say na sem na ba na waye di ne enye because I say asem mani e yu boni a enye because when you be an one can was a man and one. Munaguchi so bad I'll be defending or trying to defend himself and all that. Echire na kolana saba say the all can wobwa or the some 109 ebo no ni dwane na sefo. Gosh. Odifo onipa sorry to me because some 109 quotation enya ade a ididi agro. Ye bompa kwa na pesi kumba ifu ade di kumba ifu. It is a kolana to me jina say on that way esa she na sefo if what she's saying is a lie. Odifo say me na work out fast ade we because bet me was nyasem na ya kind of try abi ya there but for me to tell myself and use some 109 I just some na make am 19 na baby so. Yeah. So abofra issue no she's using some 109 as a man of God. You know what I'm trying to say. Yeah. And Deuteronomy 27 verse 14 and also monkan why Deuteronomy 27 verse 14 edeba and also no men kwa so what you say and Isaiah chapter 3 verse 1 or say the yabon dua eduawa achi dua eduane dua what you say any ensuo dua nyina say nya no kora ewade betutu say dua ni nyina afiri so what you say and I won say osen onyonko a otan osen onyonko a otan and no me de edin say na do so do so what you say and ayanuma bibiri me nkan kwa achiri. But I want to know say I want you to tackle the case issue for me. Akwalane to me nyam fem. Etumi ka say watafre na sepe. Watafre na say but no kire say someone 09 I don't see ono dia tumi wo ho ene na sefo.
if what she's saying is a lie, and I want, what is your take on that case now? It me a case. That means saying no, it's not be so. Yeah. I want you to tackle that case issue. Me da say, mama me ye maame na mama why? We sima, mama ye maame na mama mpacho. Producers won fire maame na mra sima ba ko na. Oba na mra. Oba what and then the nsem ha. Nsem e hu say because when I put nsem na esi e no. I my share video na me say nkofo ta ni shin nkofo image but at the far bet ma ko to at the far reason ya girl need to be bear ma cho put my sa say dey mo pa cho share camera at the far reason girl need to be bear go use someone who that ma chiro nchire bi agu pipa no so mesre atiefo no ahwefo nchire we consist of the radical Ezekiel chapter 14 verse number 1 kwasi emusa na se e wona difo akonkonje mi gina so e na mbi ye emusa oba fa so nsa left aso nsa left sa anye sa na o sa case de ba usu you know that you be case onu de se obejire mu minim de meka na minim de meye ye da rade ase ipa cho da we hwe camera no man ebusuafo dan we hwe founds we so sa se na onsa no musi kata wadi mame odi for we de America ebusuafo aha Xposed ene ya Jesus monse ene ya mbe kasa bebiri ya nye gbe ene enyoma akoso ewa ha itime ka che o se enyoma we koso nkwa wo hwe de bi hie na obi so nye den enhwe bi hie hani moko abakọ e kono amede hie no na amede never call this year hie no obi share akabaki kuku duba maka uzano what are they share it for somebody to come and view to come and watch what is going on. Prophet Bernard where they are back ahwefo na baso bebre and na one person wo hu tine unsa no man pa cho kata wani mama Nazira tini ba honkonkon da kata wani oba Nyira Yesu Kristo yesraw yesan busa de toshu minu eye waba wa munaguchi oba bi aba abontin egu nanimu ase ese ni din se wama na tafre na se na abaywa na kese na ho se de o kan o Deuteronomy chapter 27 verse 14 ba se obi no betwi bibi ho mansion na wodomi wo Abel people so na o kan Isaiah chapter 3 verse 1 se de yaboni duawa achi mi ani duane dua nyinara wo be se duawa o nyina osansu gina Psalm 109 verse 1 opim 22 ebodua se awade se medi for the ya ma Satan nyina bi nsabo nkom so na ono nso dane ba ono ano so papa yebusa wo asemi ere no kore ye gina Ezekiel chapter 14 verse number 1 kopim the last verse so the last verse 23 so di yebusa se no kore ma wasem nnu no kore ma wasem enka no kore papa no kore ma onshira emna ye so shock wabawa no kore man nsam enhyene pa bonkuma na nifa enye no kura nso ama bonkuma na nifa enhyene wona mframa mu ye adwuma wonkonko ye busa asem ni nyankopon da tiritiri ni chi god ye busa enten me no kura na senye no kura entam so Kristo entam so ma ye hu no kura e wo Xposed gh ma ye hu no kura se dia abawa ne ka no enye no kura na se dia o kan e ye no kura ntwato so anase yin twato so enten obago son saba ku be electrify say the electric ashoke wo ibetima ba se won saba ku be show ibetima ba se won saba ku be yududu e yo kwa mane yen na peja won sa no kosoro yentem enten mon konkoro entem so uja nyame entem so the consuming fire entem so e no kore anase nye atiefo mo hwebio anase nye no kore enten ye abusa miura entem so sima ba ko entem so wakasao thank you Lord papa ma adom ni nyina hunu ma hwefo ni nyina hunu bino mo hunu ba bia ade no kore eda ma adom ni nyina hunu wai eya no kore anase nye no kore oba onsam ni so peja wo e shoke unso apeja
unsani mi odudu nso apagya ne ten miura ntam so miura ntam so ye abusa e wo life ye abusa said your man adwene mu beti na oman no emu ye behunu no kura ewom papa enten no kura de yape wo de oye no kura sima baako miura kasa wakasa kyerɛ me papa so wakasa dia ma edom ni hunu ma edom ni hunu no kura bi a ewom enten ɛso pɛ no apagya honsa no why electrify pɛ no apagya honsa no entem so ma munye free ye abusa entem so honsa no de be shock wana se be show anase de mu be ye odun na de ama Mr. Elikem entem so upagya kwosoro na de ama Mr. Elikem entem fire honkonkron entem so eyo pɛ no apagya o faman biwani afei Ghana munyina mo hwɛ no kore wo munaguti asɛm nim ɛwa ha epacho tobo kan ma tie fo no mo ntie Asking Lord, it is not true, Lord, of what they are saying about Munaguchi. enu ni fa kire tie fo Ebusiafo we de enye obi ne tum no esu enye obi ne kum mantwe tia na de bozia ko na de ti kodi asema oba agina we ya bia mfa hwe life ye bon komo kasemu an ye ma camera ne mpeke and the spiritual issues na koso asofo I friend Pastor Bernard out that Holy Ghost fire and prayer ministry ano and wache ni tumi onyankopon enye betumi o erade tumi mi sira wache ni tumi onyame mu onyankopon akasa baba betumi aso atena sia man so ye pon mami tina kofo be frɛ wate metumu se ugina no pese onyabo e wo therefore I we ena ba ye metumu so ba no send the electrify no ene wo yi ye enye so obi abuti no ka obi apian bi o say it is not true enti ababa we odifo no be a watumi ni ekọ mi na sefo nyina so ena me to na me dwo na me bisa sa enti the curse na kole ya ye do se bia ba no kra na enye no kra odifo mi bi se o enti be ma ko be ko wale akole apre o unse enu nti na me kan se me gina asem no so se wo kan obi ho asem a me bible a achiba yi bible na nkasa achiba yi enu ankasa nso ebetima mu apem fom betima apem se de obi aba okuru eya na ye nwia yenum ye nkasa bebiri ye exhibit power ewo nyame mu ena unse ye wakwan ba ko seb na ye ebusa ewo nyame mu eya na edoso wo bekom na obi na se akira oboto I'm telling you ene da ho obi hwetire a oboto audio ni mo de aba e kire se ye nua ba bi a ene watena YouTube TV so krada e friend syndicat e kire se omo ne abema brand bi na abom e na mo ye nipa tere no ma pesika ma akwafa no e na abofra no e de eyesa ye de e begina won sem na Mona sa o hwe ya e afro ne mu na o ne mepugu nkyire wi ase okay odifo se bebi a wo bia na wa frɛ no so aba abepuvi ayeden akire wo aha no de enye me na mekan odifo na abo ama ye bisa na de onyankopon eka na ayeden abem iti Munaguchi nsem no odifo be na so ono no side ne de kan se nyankopon eyi ama na hu se de abofra no eka no free nyame ana eye kusirimu ka obi hwetire ana airport man ye de ekika sansem no se na Munaguchi mo kanza akwara se pompo bo na se na nyama pompo bi abo mo nyama gudu ase oyi na se wo fine pa oyi so shady steak o twidwi wo fine o ma na ekunu na o ma na ekunu na tafle wo o ma obi an tafle wo de oba be tafle wo de aka de tu no wo boyfriend iti asem no ntro na ewo mu iti ma mu jindi tenete ebusuafo na yansem na nse na yedi bebe wiye no na ya twa ban odifo prophet Bernard na
ɔde ne nsɛm abawie na ɔde number so ayɛ den ato dwa ama yɛn mɛka kyerɛ sɛ subscribe na share video na obi so nyɛ den foforɔ nhwɛ odifoɔ ɛdɛn na o final word ɛde ma Ghana for Xposed ahwɛfoɔ ɛne wɔ bi bia on all these topics a yɛaka no na obi a ɔde number to dwa. Medase Mr. Lekem. Deɛ mɛtumi aka akyerɛ wa ne sɛ wofa n'asɛm nsɛm de atale me ho na wo nante n'asɛm mu a ɔbra no mu yɛ den a papa wei ɔyɛ onyame ɔbɛhwɛ wo mesrɛ wo ɔnsi ayɛ abusa ɛwɔ nyame mu nti na Awurade kaa sɛ bɛnkɔ kɔmfoɔ nkyɛn abusa bra no fie obi yɛ wia w'adeɛ hyia mu asɔre dan mu hɔ nyame yɛ adom a Friday wei anɔpa baabi a yɛwɔ wofa kaa bi abɛsi Abeka Market bus stop hɔ a Abeka Market Golf Filling Station opposite yɛfrɛ baabi Old Eleganza House efie hɔ ɛna yɛyɛ asɔre ɛne nyame ma bɔ mpaeɛ ɛyɛ abusa bebree na Friday anwummerɛ biara nso ɛyɛ powerful war night a ebi ma ada ɛno nso yɛgyina nyame asɛm so ɛbɔ mpaeɛ 6 hours a ɛnyɛ mpaeɛwa ɛyɛ abusa bebree na Awurade kasa bebree ɛtete ne ma ho ntweatam ɛdi a mɛgye so Prophet Bernard Esia Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ɛhɔ na mewɔ na nyame yɛ adom a wohwɛ ya TV ne so yɛba na wɔ so yɛpirikyi wɔ ɛyɛ Dɔfopa FM Friday bia nwummerɛ by 6 o'clock to 7 o'clock yɛpirikyi wɔ Dɔfopa FM 105.1 FM ɛyɛ nyame asɛm ne adiye ɛne empire ɛyɛ mpaeɛwa a ɛnyɛ mpaeɛ ketewa ba support yɛ frɛ me number wɔ ahyia ntwetwe nkɔmmɔ 0249 631876 0249 631876 Idi am just a Prophet Bernard Esia me number ba ku bio 020 385 1633 020 385 1633 misraw unu se emra ye wo mu emu osum mampaye ene akonchiri hiam na nyame be hwew obajiwa mo yi peace shalom bye bye Peace, shalom, bye bye. Oka bye bye ane anu kyerɛ sɛ abon afɛ na mesu meka ba yi ade ayɛ no. Ɛde akyerɛ na meka kyerɛ sɛ abusuafo a ane adwumakuo a ɛsɔ yɛase ane obi asa ne tufu sɛ nkɔfo bia ɛma ne bɛbɔ wo kyɛn so yɛ den ɛma wo. Ɛde no wo haw ne wo kwan na nyinaa no ɛwɔ dan ho de frɔ mo ɔma ba yɛ adwuma pa no ɛde ama wo. Na meto aso na meka kyerɛ wo sɛ ɛdɛn na wopɛ sɛ wo advertise product bɛ na wo business bɛ na wo tia no Xposed say from contact the go say no ejuma. What product are you trying to advertise? What are you selling? What business are you controlling? We are here to advertise your product for you and we'll give you the best deals. People will call you and do business with you. Contact Xposed and on all social media platforms you can look out for us Xposed and on YouTube subscribe us and share our video so that people will be able to watch the good content we are showing to you here. I had the encoflow via account MA bus in the Cabiao and to my pie person one yadi bro. Me a medi jumedie a bromedi the limo elicam kwame and ubet me afremi Efokent on all social media platforms called Femia but Efokent ubenyame na me catch that will say a debia and then and summer buy and summer ya can once a yam ba or yira recently our man kasim a wɔkɔpɛ job interview any ɔsɔfo bɛ na ɛtwetwe ho nkɔmɔ because ansɛm no ɛyɛ nsɛm a yɛ general issue a wɔsɛ yɛ tackle yɛ maame Agradaa a wɔtrɛte Manasseh sɛ no matter what baby ɔwɔ bi a ɔbɛkye na wakye na tum wonim sɛ na wɔtwe twam ya na mona gucci ɛbɛkyerɛ sɛ ɔno abɔfra bi ɛsɛ ne di kyerɛ sɛ ɔno ɛyɛ lesbian na ɛnɛ yɛabɛbɔbɔ mu etumu sɛ yɛayɛ ebisa nyinaa ɛwɔ ha it is sɛ waba later ne ka to se ko back ne ko twe video no ne hu nsɛm a yɛ den esi wa ha nsɛm na aba ne de an obi so ahwɛ ebi obi hwɛ no nte de ɔka no all we are trying to tell you is that yeah we have brought to you we have bring to you videos or issues that we have talked about the woman or the lady who was missing few days ago at Markesim that allegedly per report a man who is calling himself a chief of Markesim and a self-acclaimed pastor has buried her in an uncompleted building. She is a issue that or a topic that we talked about over here. And also we talked about Mami Agradaa, evangelist Mama Part, who is threatening
to arrest Manasseh, the guy who tried to support Kenneth Ejapon, the man who is trying to stand for flag bearership in the MPP party. She has tried their best to, at all costs, to arrest Manasseh for trying to tell her that she has buried her daughter under her check. And she said she will go all extra mile to arrest this guy for trying to defame her. And thirdly, you know that during the few past weeks, we have had an issue called Adepa, who has come out and said that her life is going wayward because of Mona Gucci. Why? Because Mona Gucci called her that she has a pimple on her vagina and she has led her into lesbianism. And now she is swearing even by the quotation of Psalm 109 that if she is lying, let the curses of Psalm 109 come upon her. Well, our guest speaker was Prophet Bernard, and Prophet Bernard has let us go through a spiritual direction and all that. And we have known the issues. They will say, here, Bisa, all we have to ask and know that if the issues are true or not. If you are just coming on this live show, you can go back and watch the previous video that we have done the spiritual direction of all that to know the truth in all these issues that we discussed. Ebusianfo na me jamu esiana me catch us. Me amedi tumede ebra enye obi ase munia bema limo elekem ha me ameka. Ebusianfo Xposed the catch us here the normal pa and ebe yeden ebebrew. They see no Ghana and beyond. Knowing Ghana and beyond. Edi e bad da kopepa dey say na didie game. Ebusianfo da sende ye basic ya. Makram enya ka me pese mekram na so ye den a ade bia wo na hyese bia e wo na wie ye. Many accolades ma me karaman ba kope. Nana amuzu and I Yamsin the Jamaica Yamsin no uhu bia obebi a e fake. Sam banti we am new mo issue no. And ye show the ye boko no mo de mugu so chat ma ememe and some doors. Na me catch us say me diet ba kope unya asema no de ahyedi mo ntumi nka nkire me because apachi ameme nti asem ntumi nka sa. Me see unya asem no beka me ni ma wonka ade say ebusiafo dasenne munya be mama kram. Bye bye. Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda